Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo achen edeba Ahenkan 93.3 FM. Jimmy, oh, Jimmy. Ah. Enti watom yo, amama tamfuse. Ungu meni mwase, onse mentete mi pansam yo. Sanenge nyami ajini, eni ni pajino. Emi asemi. Nyame Jimmy, oh, Nyame Jimmy. Enti watom yo, amama tamfuse. Ungu meni mwase, onse mentete mi pansam yo. Senenge nyame ajene, eni ni pajino. Babu, and anybody. Ah, yeah. Unyami be sisano. Nane nyami sisano. Unyami be sisano. Nane nyami sisano. Woo! Come on. Papa ni mi mo, one me ya. Asode. Na pidwa tu so mini fo. Na mi die meni wankoa, na mi di be ro money for aketi ya. Odun fwe. Oh, Miss Abra. And indeed, it's another beautiful brand new Monday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Ebacho, Ebrana say we do bium. Yede machi bro free sabre kopim sa no pa nundu ebebo. Enti watom I don't want to so say yatena see a free sabre kopim sa no pa nundu ebebo. See what's on you. All right, so time check, some 46 minutes after 6 a.m. Matching Ebra Sunya Sinkonya.
Me pacho be Brian was sharing song, transmitting live from our national studios here. Hey, Akuya Afrakoma. Yesin konwa se ya se de bia ye no no ye de ewiembo bransem e de bebrɛw afei enkoma hodo aka nyina ye de nyina betoatoa so e de ama ba bia ye duru sisi ya no ye ewiembo brebre ye de betoa so de ama na afei ye de aka nyina de aka ho me emfa se dan confirm aboafo udi ankan kwame ye boa Adwumpa hene Kofi Mensa Kobike ena Billy Man ofre me obo ba ofori amanfo aropa nso ye de aseda e de kwa ma otiasefo nyankopon se wahwe yen so wabɔ yen ho ban na wotwe wie ye aye kodi ye no onyankopon adom adoso de amayen bebre ne ne obonefo no hyehye ye bebre ne ne osusu ye but ewurade atugya tum ama omu nsusu ye wo mo agina tuo wo mo pam ye ntiri so ewurade aka ni nyina de agu ensuom ene wodi gyade atom anopa ye nyankopon ye da ase se oti ase anopa ye amepa chew eya na wabie wa no na wodi aseda de ama nyankopon wate se obie wani kitikiti bi amwa hunu ne nkrofo ye di tiawo amwa hunu ne ekoso ewosunsun hu a anka biribia ye beka kire wo se bie wa no ne fa aseda fa mawurade no anka wo nka wano ntum sanse onyankopon oni yen adiniye onyankopon wahwe yen so onyankopon wadom yen onyankopon waboa yen onyankopon ne humobro ne na doye no abrene dom nyina mu no edoso e de mane ma anopan so waye ne saa pepepe ye kɔ na wɔhwe wie ye no ye de yen ho hye ne nsa ye srɛ ne sɛ ɔmmɔ yen ho ban na ɔmfa yen kɔ na ɔnsamfa yen mra babia awurade di abeduru ni Ebenezer ne ye ka kyerɛ no no waye eni ti sɛ waye de a ɛde na wɔ se san ka bi ka ho intano pai sɛ wubie wa no na wo de awurade ase wo de aseda de ma no wo pagya ne din wo mani pɛ wɔ mpɔtam hɔ wo mani pɛ wɔ biaye a wo tie yɛn sisi a no ehunu sɛ de nyame ya ma wo ɛsɔ wani ɛboro wadwene ene wo nte ase so a obeye bibiri no asan de aka ho eni ti ano pai yada na se na ya hye ne dia ne onyama ma nipa nyina ehunu sɛ ampa wɔno ni onyankopɔn a sɛ wo de wo ho to ne so a ade nyina be di aboa wo na wie yie no afei yesan ejayen akwantuo a yebetuni na awotwi e de hye ono awurade nsa tumi biara emfiri wono awurade a wo be hye ohaw amane impo wa hye awie so wode be gu en animu ase so wode ba betete yen ode yare be kan ato fom ode ka bi bre yen ade bia ye boamu ade a obonefo no asusu asese so ode ba yen so na awotwi se wanyayen a ode be fa yen maso wanyayen a ode be fa yen nuanom so ode be fa yebusuani ana impo obi a yene ne tifie obi asem to no a ato yen why na dwene so ode be fa ne so yesre onyankopon se yetugyatum ensusu ye boni biara ni awomo pam ni omo apam awie a womo aboyen din atwa mogya agu so waboyen din akanche agu so na wotwi yesre onyankopon se onye ye jafa dum yesre onyankopon no se wono ni juda mu jata kese onu jata buruwa ni din anim na on se obonefo ni nsusuye eni na gina tuo ewe Yesu dinimu de ye yare a opese wode kan to fom awurade enhuni ye mobo na onji ye mfirim onipa biara a ompe ye yie awurade asem se na obesori de atia de osori tia yen anopa yi awurade nsori tia wo mo asori atia yen. May the good Lord contend with them, those who fight against us, those who have planned evil on our head. Yabom paye se urade nyankopon se wo magina tuo wo mu nsusuye ene wo mu hyehyeye nyina afei na wotwi enhyire wom eyeye dea anuonyam wom eyeye dea ayarese wom eyeye dea na wotwi wei yebeten sempa na wotwi wei ekwan be biama yen adansidie be buso na wotwi wei awurade anuonyam be ye kese. We take dominion over the month. We take dominion over the week. We take dominion over the day. In the name of Jesus.
we command every living things, every non-living things in the day, we command them to be in our advantage. Adie bi e won na dayimu e won na yimu ye hye se emfa mfa so papa bi emfa mre yen ensu a ebeto enkasa ma yen awia ebebo ema yen di yie bibi biara won na danimu awurade nyankopon ema enfavor yen afa ye tuja to obonefo no susuyem ye tuja to obonefo no susuyem ye tuja to obonefo no susuyem ye tuja tum womo atena ase na omo pam ye ntiri so omo firi ye mfie adwumam womo firi biaya yete ye no omo mpo ne kwa sori obi biara watena ase na wasese ni mguase se we ni mguase nto no se we yare ammo no se we ka kwanhia ammo no enne ye tuja tum ewe Yesu dinimu ye tuja tum ewe Yesu dinimu ye suma onyame abofo se omu ni yen anim ye pie firi ye mfie ahoduom akomonten so no yesra onyankopon se onyi na bofo a wo mu be die anim o mu be boyen ho ban e de yen akọ asan de yen aba ewe Yesu Kristo dinimu afei onwunu nyono afei na wotwe we nkwawie ye no afei busumi we nkwawie ye no ye nyina betumi aka bom aka se ampa onyankopon oni yen adiniye anope wanti nanimu nkyerɛw anope onyankopon nti nanimu nkyerɛw anope nia wode won nsa beka awurade ma ne nya nhyira wo a wo pie firi wo fie akwa abonten akope biribia beto pono so ye kasa kyerɛw se nyame ma ye kasa kyerɛw se nyame ma se wo kɔ ne kofa nkonimdie bra kɔ ne kofa yedie bra kɔ ne kofa breakthrough akwa ho san na fa bra onwunu nyono adansidie be dɔso onwunu nyono unya amane da na ni nyina mu no medofo se watinchima na the radio na to ha na watiase ama me se wo oni wasefo se ne na no asem ana Joshua eka no Joshua hwe na busuafo nanim din ohwe Israelfo nanim din asem afe wo kan ye ne se na me Joshua de me ne masefo awurade ene ye besom no anopai wone wasefo be yenhyira anopai wone wasefo be yenhyira anopai me se wone wasefo mu be yenhyira sanse wagye atum se wo one wasefo de asafo awurade ena mo besom no obesem animonyam ongum animu ase adansedie be dɔso de amamo afei mo be kasa se ye de ye ho tu awurade so no ade nyina di aboa yen na awie yen yi anopai wutie mi asantie ha biom ebia na nani de di kan ene wachinchima na odi ato ha me ka wo apam a ye ni nyankopon wo ye se emu be ye din asoroche bebo ohaw ni amane beba nanso su ni nyina mu no abrabo akwantu ye egusu enemu a awurade nyanto nsam frɛ yen yi eyire so sire so seden awurade no oye gyanyankopon oye obenyankopon oye honhonkonkro nyankopon ode bre na ye na de ntie woni ho abotre pa ye beko so atena ne nwunu na se na yenim se eyire so sire so seden awurade no onwu yen animu ase da onye bi da na nya wo ne meme mabre so ene wo ba be bia be se ne din nyane mu gidie na koso atena ne nwunu na se tutu anamo nsi de ekron ne ye na obeti nanim a kyerɛwo anopa yi awurade nka wo ho na adom na ɔso mfa ma wo ɛwɔ Jesus Christ ne din mu amen afeeti ha ewie mobran sem se ne ebesi akɔ ne demu no amefa nto aso ɔsɛm nka nkyerɛwo sa anopa yi ɛyade sɛ apueye mantem ya yahodo bebre no ensuo no ani wɔ fam ɛbɛma ewie mu ayɛ nwunu ensuo no ani ɛwɔ fam nti ɛbɛma ewie mu ayɛ nwunu ebiem obetu ani ahwe wie mu bom se nsuo na mu na abobobo chenku ewo mmeaye ahodo bebre apuye mantem ɛha mmeaye ahodo bie ne de enam se nsuo no amuna nti o kyerɛ se ɛbɛtɔ ɛne nti ya na wahye ne nso nti ɛbɛpetepete wɔ mmeaye ahodo bie de ɛbɛtɔ ano ɔden afei efri nondubrem ɛde kro no nyinaa no o kyerɛ se premtobre hɔ baabie no awia no ebeyi ne ti but awia no ebeyi ne ti no enya wia a eba bɛbɔ dendenden pa ɛne ti ya no ahye ne nso anwumre o kyerɛ sɛ nsuo wɔ wiem
afei free nonsia ho ekro no ewiem bete ewo me ya hodo bebre no a ma me mra machi na me nsa mfa ne biom emo ne tofa emfa ma wo oseme kan che osa no pai epuema ntem ya hodo bie nsuo no ani wo fam ebemunomu na ebe petepete ewo me ya hodo no ebi free prem tobra hokɔ no awiare be na adwene se epie eba be nantenantemu a na nso na hoden ni soro afei free no nan no miensa no mienu no miensa eho ekɔ no o kyerɛ sɛ emia ya hodo bi anɔpɛ wo nsa nka nsuo no wo nsa bɛka wo de efiri saa bre no ekɔ na afei free no nsia brem hokɔ no o kyerɛ sɛ ewiem ate ewiem bɔbrɛ sɛ ne besi akɔ ne demu no wadaroma eno ena mede ho ama ne bɔ ede ama wo no ye bɛda ase bibre na afei nso na wodi fidi na to ha no mo a me san eka obiom sɛ ɛyɛ ahenkan maache ebre ena aso edin a megye so ɔbowo ba ofori amanfo afei fa Bible no na yenkom fa Bible no na yenkom na wɔtwe we nyina onyankopɔn adom ɔde message no ebi ede aba na ye bedi ho nkomo na wɔtwe nyina efiri ne ekosi efiada ani nti no ye nheda ensɛ bre bibre me dai na di ede a kyerɛw na fe nyame ya adom a efiri ɔkyena ekɔ no yasan aba ni aba bɛka ho asɛm ankasa mema o quotation no sɛ ne ɛbɛya wo fi a wo bɛhyɛ aseɛ sɛ o kenkan ani nti ɛyɛ David nnwom edu enwɔtwe David nnwom eti du nwɔtwe enyimu edu nwɔtwe kɔpem dum kono no ɛhɔ no na asɛm no nyinaa ɛwɔ asɛm o nyame bɔfoɔ de ba ya ɔse na awɔtwe yi nsuso yɛmra mɛka ho asɛm ɛmfa nkyerɛw ɛne sɛ the Lord will bring me out ɛnyɛ wo nti sɛ wo ka ɛbɛyɛ me nti me nso meka ho bi nti me sɛ den yɛ ka brɔfo the Lord will bring me out ebacha obabia wo bia yenka brofo the Lord kabie will bring me out the Lord will bring me out awurade beyi me apue ye nyina yenka yi awurade obeyi me apue awurade beyi wapue awurade beyi wapue eno nea ye ba beka ho asem minim nia wonam mu but the message a nyankopon enam na bofo so e de baaye a wo se na awatwi wo ne me yenka ho asem ne say the Lord will bring you out the Lord will bring me out the Lord will bring me out awurade obeyi me pie nia wonam mu bia awurade so me nka nche so obeyi wa pie ebia na mprempren de eya wadwene se ni da so asa ebia na mprempren de eya wadwen say sa situation no will swallow you up but I have come to tell you the Lord has a message for you and the message is so simple the Lord will bring me out anopa ikachira wo ho say nia me namu bia enka ho awurade beyi me apue anopa itie me ebia na we so talented otonyom minim the giftings I will add the amount minim talent ya wo will push you keep pushing but you don't see results now and non say bibi see you something is happening somewhere but nyabotre na wotwi awurade ahye wo bo say obeyiw apue nia wo ye bia awurade say obeyiw apue the Lord will bring me out. This week, the Lord will bring me out. Whatever things that I am doing, the Lord will bring me out. Ewurade beyi me pie. Ewurade beyi me pie. E de akire wiase ama o mahunu ne pa ewo mi mu. Ewurade beyi me pie na so de me kire wiase na o mahunu ne pa no a wama me sebre mu aboafo aba me. You are so good. Sometimes because of say yade now so ense dan yodi any resource in tino. Ebirima sase omo kan say we are good for nothing. But I have come to tell you the Lord will bring you out this week. The Lord will bring you out today. The Lord will bring you out this month.
the Lord will bring you out this whole year. Ewurade obeyi wo epue. Ewurade yi Israel for pie ye. It got to a time where all their hopes were shattered. But when the time was due for God to bring them out, I don't know my chronicle or Bible anymore. All the processes are almost go through, but at the end, they saw what we call liberty. Anopai, minimum ya wenemu. Anopai, mama sa me the details in the day, bro. Me ba sa me ba be introduce message in the day amount. Said ya wenemu biano. Erade sa me kancho so be you pie. Se bira so ye. Ema ye mu bia ne ye won twetwede. Ewurade adom wa ma ye adwuma ama adoma chede ne ye adwuma. Me say won so a time will come, and that will be your time for the Lord to bring you out, for people to see you and run to you and invest in your craft and the things that you have. The Lord will bring you out. This week, we have a message for you. Now, what you will nyame pebi edimao. The Lord will bring you out, no matter what. Yes, no matter what, the Lord will bring you out. There are some and near maybe we abusiani mua. Yes, say yenye die, yenye say, and pay me catch that would say. And I'm so don't want to erase this unti. So family law no has no power over you. So family law no has no bearing over your life. The Lord will bring you out. Ewurade obeyiwe pue. Ewurade obeyiwe pue. Na domo no so mfa ma wo. Onko so ante na nimu mfa nkyere wo. Me pa chawo yen test no and I say memory verse no ewo Psalm 18 verse 18 to 19. Psalm 18 verse 18 to 19. Unya bra na wakenkan Nyankopon ya adoma wo kyena ye nyina beka bom na ya kan. But medi jaw medi asem ni si medi jaw ne say nea wonam bia Awurade obeyiwe pue. Me so be den obeyiwe pue. So ba fa yafunu na abosome nkono o hwe animu say ne eda ne yam ne be pia na mpa epia. Me say wo Awurade obeyiwe pue ate. De wonam bia obeyiwe pue. Ne ya wo manam a enu nti ama nisuo na afa usum ye no. Hwe maami bi wo dwen ne ma ho. De bi obo mpae de ma ne ma se nti Awurade da ben na me main su be yeye na me nso o maba be hwe me. Ah maami anopai onyame wate wasem na wo ka no. Sanse mi ni ho but wo kan e ate wa ha. Awurade owo ba bia wate na obeyi wo ma na pie wate. Awurade beyi wo ma na pie. O bre wo ma ne ho. Maami obo mpae ma ne saa se Awurade ma me manye yie. Na me nso so me mfa ntumi ho se me ma yie. Me ma na anhwe me kra na se obi asum to no, obi asum dwo no amepe. Maami saa mpae na wo bo no. Awurade wate. Na o se me nka nkyere wo se obeyi wo ma na pie na awotwe. Na awotwe wo ma no Awurade beyi wo ma pie. Na wa show me nimonyam. Kristo asumdwe nka wo ho. Na de mo nkoso no so mfa ma wo. Koso atena ne nwunu na se. Na nya gidie se eyire so kyire so se den. Nyankopon no obenyankopon no nkronkron nyankopon no. Ongu animu aseda. Obehye wanimonyam. Ofremi obowo ba. Ofori amanfo. Ya de sport set to aso mu wi a. Ye besan ba na afi ye de aka nyina enso so e de abeka ho e de amawo. Ani ti yankomra na afi ye ba ye fa de aka nto aso. Okay. Mon fidie no oboso enko. Jo apo moko de. Be I fine obi. Be I come out so we are fine. Weekends na come at the man. So weekends na come.
Udi ne kama on. Maybe Sasa would and come on. Obre nkwa. Say who intention bro who cares. I say wo. Obre nkwa. Nina can who be. One yan is a Obe ne den. Now it's a showdown walk be basso. Den. Yankopon ya adoma Saturday we. A Ghana handman as achim down. Atim dan. Enti offer saying ofansi ayiribi. Omo for oba. Ofansi ayiribi for oba. Asene man so across for oba. Achiase for eba. Okay. Swedru for eba. No baba bi hia maame no. Se unim se achim dan ne maame no. Omo nyina maame ne achim dan. Okay. Nti omo nyina eba. A showdown walk and pennyfo so ba. Na showdown rura baby. E me se pennyfo ba. Okay. Eja ko ginam. Kennedy ohene Japan ginam. Okay. Owura owusubu atin ginam. Pennyfo François mu nyina ginam. Nti no de Nyankopon ya adom a eye Saturday we showdown walk. Me de me nka ho ase mu no akofa ba. Showdown walk manager wuti a unim ni onipa akofa nkomo ne ba eye showdown walk. Don't be say what you free. And that's how you say ko fa ken asem me nya o ma wonka nkwa wonka e wo say me boa wo uko wa ni bi say me na me asem me hu bibi nti na me the showdown walk e ba so Nyankopon ya adom Saturday we anopa no nsia ken ti ye kokos no hwan ne be kan ho MP no MPs no say hwan na e ba kan showdown walk no and dey wo mo ho. Okay, until on part no mbeba. You open to bia. Okay. You open to bia. Showdown walk and you open to bia. Right. Until 24 obi eba. Saturday we mi ginam den. Mon komra. Okay. Enano pay adeshemamba Ghana mamba Jema munyina kwa ba suruku biwe Embra Ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem ena yedi Asia we midin Adi Joshua Kwabena Jen Yosef Ajiri ono nso obetene kamien fasida Emma Jubilee Hospital o ma so asen ameda gudie mu nsem no ebro dan nyina me ka kire se o yade o hondo do o pepe papa age aresa yima yari wanyina atu ayra dia eno ene Jubilee Hospital yade be atitu bia no fabre na fa doctors and nurse for engineer so enhwo ma yari wanyina enso entu enira ebia urban lab na pese obeya e laboratory honma lab bia bi ebetimi eri aboa pharmacy enso ho ntene ne upedro anom ato anom de asa ho yare a be piem Jubilee Hospital pharmacy na edro be opato bia no buna bi enso ato ho afi antenatal care abadema emana omo afafro no ebia nyinsen no unyo hobby enso e de fa wan fabre na afi yenso no one time enso emfa ema afi postnatal care no enso aba e de ama emana ma wo wi no akora no the weight no enkoye onyinye awofo no modwen ho amontiase nso amondwen ho a momfama sembeda na fiema monkyekere na momba no so no engina brane na bibia nso enko fine emfa ema theater enso ho ebia surgery bia na so operation bi na pesa ya bre na fe yembo maternity no enso aba emana mafofro no mbra na fe yahwe na mbosom beso no monwo emfam ho enso emfam ba afe uro ni chima ultrasound na afe electrocardiogram machine no enso aba we scan bia bi yetwa bi edema scan yetwa na wankasa uhwe bi no de enwa ene Jubilee Hospital scan bia oba betwa ne kama enso ede amount yare bi achiw bibi kire wadwen so usuro fere so bodu nkomo ede akire unua fo asembe dan ye behwe aka na ekire ni fie enso ayedin wani ina ohwade a unhu ade ne benwa unhu ewe kire unhu wanhwe ntu asentemo chena bi no aha kese pa na de eblo bopimu o aye iconic ne infide ahyemu ma na fo wani yare nyina no ye mfa nsa no one time enso emfa ema diabetes ane hypertension for no so fele no pa bia no enchekire enso ekoso ede mamo ebia wadwum uofie na apede na pomdi wom atodi a ye kantini ho aduane a wo pato bia no wona bi enso ato se wo ba no gitan chance so dia ye beje na yahwe yi ene ohwe chi akwan a odan baburu dia so amantra bridge ne so ahonom ina bohuyen une ending ko number so 0244 575799
0244 575799 and 0241 784645 na onia enso edi enkomo na bibia akofan edi amount Blooms Bookshop and Trading Enterprise enso asosiasen ameda gude mu nsem eba ye bie schools ebi muso enchomba bebie na asa wo wofo anase school ni na baby ato school hu nyoma dia enwa any Blooms Bookshop and Trading Enterprise and they say wo kg anase nursery ekopim SHS de bia so do ni chire koto school hu nyoma no enwa any Blooms Bookshop and Trading Enterprise ebia open size book ruler mathematical set pens and pencils sharpness crayon postal colors clear bar collection fluid afa office pins cardboard formica boards graph book anase nenu din chema school no manyina bidie eraser kopiemu enso Blooms Bookshop and Trading Enterprise na fiembo na bibia so enko fine enso enfa emamo manen mo bibie office mamo ya printing business na fe school ni hospital for no mo foma sembedan ye na fi ensese mo office ne kama na fe printing nyama no so enfa emamo na bibia enko kama enfa emao uhwe chi akwanya odan na se opposite commercial bank car park no honom ina obehuyen abai aya odia somje 0244 293-632 0244-293-632 and 0203-083731 0203-083731 na oni Blooms Bookshop and Trading Enterprise enso edi enkomo bani to mauli na afe Raymond Aseteurat na a produce show no. Yes, I'm send out pay and from my say FM Free Ghana a Premier League in the Puma and now cherry games out do not be brina and so to Jana say and I see Echo Korea Diana Star setting fee almost a cannabako Brekum Chelsea and to me anti Beche United at fee a share cannabako and my mediama a bomb academy no hat to folk and rather or ten fee any Dreams FC equity will be anti me and football Anthony Yanko and so at Nations FC at fee almost a cannabako Legon Cities and so Bako Kala United etrenfie entumi anshebi Great Olympics enso entumi anshebi Swaterman etrenfie boy kanabako ama FC Samates enso entumi ante bibiane Gold Stars etrenfie ama shekare miensa ama OutU enso entumi ante Heart of Lions etrenfie ama entumi anshebi Bofakwa enso entumi anshebi anafe enenya kupon ayaduma enenumre 4 pm no Akalans etrenfie eni Kumase Asante Koroko eri aboni Yempiamu the Black Princesses of Ghana yemma yiwano omo nei omufie no eye aduonu no ade omo qualifiers na se omo World Cup no enso ebaso na World Cup no ebaso Colombia na ne U20 FIFA Women's World Cup no ebaso ebe sha 31st August na fa ende 22nd September next year 2024 na sa juma den ebaso ube PM or Africa ese timbo qualifiers na fa hwa mom ho odin a ombetina kojina Africa nim na fa World Cup no yetimi aboda kwanim enuntin enwa ya dia qualifiers no Black Princesses enso etimi ahase wa bra omutufa kopiem o Guinea Bissau om eboni no ya dia Ghana ye sheka ni miesa ma Guinea Bissau ma no omantimi ante ababa wa friend success ameya o success first go erima Ghana afi Mary Amponsa na Mercy Atobra we mu aye mayo omujom na so ebo 3 goals edimba Ghana yenso first win no yensa akan return league no enso ebaso 14th October 2023 ya Accra Sports Stadium sadano na return league no enso ebaso now down enso remo Kumase Bantama Stotef no so na say games odo koto dwane ni na aye KG under 17 coach no na championship aye dwumadie no enso ekoso na akoko pima na semi finals eho na yadru Greater Accra sheka na bako ema Santa Region enso ehye bako on penalties and Asante for enso qualify edi komonim Eastern Region yekobi na modern bond ye yedi ekodu semi final pe and say ni boboku a ye fan brong a half for almost ekwa na say brong half eche Eastern Region ebo mekane 9 ema amadumi antinti pempem no kasa ide final game no eye Asante Region and afi brong a half a almost edekoboni yeah enrom de boni na on penalties and Ashanti Region for no omo ewini omo ebo 8 kicks omo share 7 and bono and half so ebo 8 kicks omo share 6 into enrom de bibia ba na we Ashanti Region edin kan wrong half to assume no Greater Accra to assume and sana fe Eastern
say 10 regions na we ni say 10 the coin na we di 4 ase on we say 4 no dey na yare 4 no mu dey ye na beti ye boy homodin say ni 10 pa na say twa 6 agu na di 4 emu ye ko ni be ayan kwala no bobo nte no ama ya de na enra Ghana Premier League no match day 4 games no etwaso ene senedi kan akacho no ebi etwaso game ba kwed live commentary ebro kasafidie so no game a bobo kwa fan Accra Hearts of Oak etnafe na oni Dreams FC still believe and so at the every time so after the game no end draw na yebisa head coach and and so the Martino Scoopman say game no kwampo ne sano si hu no o si ni team no omo bobo ye pa na bona ne mranten ebo ne de nani age na ohwe defense a strong ohwe midfield a good na so afon strike no honum na problems ewo na de draw no ebre Hearts of Oak. No, if I see my team the way of playing, and I'm very happy about that because we start on new, and the reason is that we want to play football, and I think we'll show the people also and also the technical staff that we can play football. For sure on the midfield. Defending we are very strong. And in finishing we missed something, and that's the reason that it's a draw. But I'm very proud of my team. We Martino Scoopman and Como ena ode abano na yakosubi san say match day 4 games in a Hearts of Oak and so about our league name Hearts of Oak 4 points sa ohwe table no Hearts of Oak 4 points 4 games are oya worried na and also company Hearts of Oak more striker. No, I'm not worried. But the fans are not happy. Yeah, but this is football. And if you see what young team we have and what's happened in the pre-season, we did a very good job. We have no striker. I tell you again, we have no striker. Isa is going to abroad and we have no striker back. So I tell them every time. So, yeah. So we missed the striker. Why did you take off Kasala? Do you think Kasala was good? Do you think he was good playing? No, he was not good playing. So then next one is going in. Hamza Isa, young player, a lot of talent also, and he fights. And Hamza Isa is for us the next option. So yeah, that's the reason. In order to be competitive and start winning games, you need to have a consistent team. Would you say you are struggling to have your starting lineup for this team? Now look, this year, and I say it again, is a between year. A between year that will say, okay, inside we want to be, of course, the number one, but outside, look, all the teams are close to each other and they fight against us, Hearts of Oak. So we must protect us for that. That's the reason that also now we are on midfield playing football and now we miss something in finishing. And that's the reason that it was today a draw, but still I'm very proud of this team. Enti Martin Koopman eno say class omo Ghana ha nyina omunyina makambo omunyina omu kutitia bobo ko fan Hearts of Oak eno enti bloni no ne nkoma ono so odi atwato no na okasa enso ade fan strikers ne ho enumu na Winford Dorman ono so assistant coach Edma Dreams FC on say game no ekoye pa Oyesna Mountain ebobo na oye very good game ena ne Dreams FC omo sakan na omo so bia ha ma dwen pa final third o say ni mo no de na a problem Edma Dreams FC. I think it was a very, very, very good game. A KG game, very, very competitive, so to speak. I think the first 45 minutes was fairly balanced. But the second half, we took control. We controlled the intensity. We created some pockets of chances. But the last boss in the final third was a big problematic, and that is why we finished on a 0-0. Disappointed in the fact that we couldn't score, but I think we defended very well without the ball. We kept a very compact shape. We closed the spaces. We denied them those penetration and an excellent defensive work, but not a too good performance in the final third. We need to improve in the last third. We won for Domo na no isi no ochire mu say sisi ade goals no on person mo shepa nti o so mo ko chire na foma ko training grounds no mo training on that na goals no metimi apobibia gum o si mprempren de o mo shira nya worried if you say afi ansa na ejani mboato o mo striker no or recover from injury enu nti no obi anya botre goals in the Doom Sepsi enso ebe program no bibia so akoye o si afi 3 games o mabo no o ma se only 1 goal per 1 goal no ma se no so a defender nti o mo nim honom no a problem o bu ko chire mako training na fe masan so bounce back bibia koye.
players like AJ are also returning from injury, and that's why we were managing him. But I think it is something that we have to go back to the training grounds and work on it. It is problematic because we've played 3 games, we've only scored 1, and if it is Adade, who happens to be a right back, has given us that, that goal against Nation. It's not good enough in the last set. But generally, it was a very, very impressive game because we were playing against a Hearts of Oak team that has lost the last 3 games. They've only managed to pick 3 points. So we knew the game would be difficult. That's why we decided to close the spaces when we don't have the ball. But it's unfortunate that we played so well and we couldn't take the chances. The pocket of chances that came our way. We assistant coach Adwuma Dreams FC Winfred Domo. Yena ni ne kokko mu na fendi nkomo enfamo ne kopim e boboku efe ne asikem na nanu ada na sabato enso ekoso e wotamale ene mpatem ni na aya gf ho abato ho sensem a ene sesi wo erima boku a efe ne asikem anu so kokoto abane bi papa efe ne kwabena aya ajebi oben ekokoto abane bi na etweben no ene no edi nkomo ko bisanse sempempem ne ukasai asem no e court zanka munya botre na court mfa ensem ne mrase yenkoto aba anasa me yenkoto akoto awie ekoyi mpinfo esempempem ne ukasai de o mehwe efe ne so na se da sorry na se eba se court e de injunction na saba anasa injunction na da so ntini court abeka se esi ade abato mo koto enini na yabo ade atuagu entimu koto no fofora sen ene besi afa no sei ene ensam akwabena ajebi oben enso ede ajaye. Yes, of course, I'm concerned. In all over the world, everything we do is about laws. You cannot do anything without having laws backing it. So if these guys had issues and they took those issues to court, if they have, the court decides to say that, okay, you know what we did was wrong, well, there's nothing we can do as football people. And the reason why some of us I decided to go to Tamale and go and vote is about the fact that there's been too much uncertainties when it comes to Ghana football, and it's hurting our game. For example, you employ these boys to play for your team, or you're helping to unearth talent, and something like this comes up and these boys won't be able to train, won't be able to play football. Football is about age. When your talent expires, there's nothing you can do. So sometimes I believe that people that have grievances should find a better way of us sitting on the round table and solving the problem. So I would say that I'm concerned, but hopefully they will allow us to move on. We komana sesi wo adima asikemo boko no kwabena ajebi oben ede ajaye. Muhammad Kudus anra ewo English Premier League nimo Abranten enya ne first goal ewo league no eba ne Europa League India wa shebida na enso wo bepiem o ipio na Abranten na onya enhye goal enu Abranten no edi goal bako etu atenema we abe ne first goal ofi Ajax bepiem o England no wa she edema ne team a friend West Ham United na announcement ni say na koye owie no so no o the message takra enso eja supporters no. Hi everyone, just want to thank you all for your support today. I'm happy to get my first goal. Come on, you Arans, many more coming. Bless. We Mohammed Kudus Kuviasere or say Ubia Nyabotre, many more are coming. Edmonton nkoma ono so odijayen eno no yene ne premo ewo Eastern region ne mpatem ne ni nkoma na no ada congress no enso etodwa ewo eyekofrodua ene ne mpatem ema se Chema Linford ene na busuanfo na kwatena se ema se nkotwetwe no ekopa ne no ene se kasamafo Adwuma Eastern RF no papa anasa branch efa no Solomon Opoku ade nsem kaka ade ajai enano pei oba ahoma no so ne kogo busa no se kopie congress na se a ese ne mpinfo akwatena se ade nhyehyeye a ede anim bese 4 years ni enso edi abana affiliation fee ne won sensem no so sen ene CTSA ene kasamafo Adwuma RF no edi ejaye. In terms of affiliation fee, yen na nim so man na yetem to see an economy no ibu ayeten. Enim say abatan esu, amofra esu, impani esu, nkwala esu. Eti inshia ye of 19th ordinary session of Congress no aso no. Ye no eni afia etwam sika ye je no. Eno na afi clubs no wo mo etia. Yemfa bi nkoto so na yenko gibi mfa mfi bia ho. Division 2 clubs no ubia betia 1000 Ghana cedis as affiliation fee. Eba no Division 3 clubs now, among Ebetia 500 Ghana cedis as officiating fee. A man, women's Division 1 clubs now, Ebetia 500 as affiliation fee. Nakos clubs now, among Etia 300 cedis as affiliation fee for season no sanitary.
enkomo no bia na se odi eja na oni na no besi no na fe oba purchase so wo se no so empenumfo ehwe hu se mpatem no ba bi ejina mu esi akan ne de bibiri na enye ba bi omu so a empenumfo asiesie no de astrotef na de enso e de akọ hu sei ene enkomo a odi eja Oba Ghana, yaya 136 astroturf across a minimum. Eastern region, yanya 13 out of it are complete. I know you bet me I used to add the apple and matches nibi. Our over Kofubi Hankoa. There were 3 astroturfs. Our ha or da zongu. It be our honomo da mine. Our Saman Cassie and Adeso area. It be our ho or bombing Manfene Mampo area more. It is with this astroturfs. Yanya our air zone sharp. Yan clubs nibi abo. We believe some here the summer ya de two mfanifo nim omatimatu esu anamo a enya se ye wie still ye guso and ane ya so bomb mfanifo epunu se omoma ye asase office na nkasa betimi asi odno ane personal office kasia ye betimi de adwumadi ewo ewo no ezan se minu asi ye oba the regional football association ye office a ye use a minu twetwe point se anwanse na anu a emmoa ema ye adwumadi no entimi enkoso we enkomana se kasamafo edema Eastern alefeno papa efeno Solomon Opoku edaja enano pai Division 1 League na watwa wie ye ehase na yempiem zone 3 no na yemfa resource PF mbai no enso emfa enjawe Okwa United etnas ene Koforidia Semperfi Edwin Tamswa obia entimi amfa goal Anthony Nyonkwantremu Golden Cakes etnas one na God FC edi eboni game no end 1-1 afi Home Stars eshebako ama Hoho United FC enso entimi anti Uncle T ene Atram Divisa obia entimi amfa goal Anthony Nyonkwantem susubribi enso eshe kutuku ekanu bako a na ese eyade akutuku Royals enso entimi anti Still Believe ene eye Kings Palace edi Bonia game no end 2-2 FC Nania and Accra Athletics at the wintam so obia entimi amfa goal anto atenemo nafe akachi All Stars enso etnase ama Vision FC ebone kani mienu a na se odoni chema akachi All Stars enso ete kanemu bako Yedani akwamanane edamanane sem kakede tetre dia enhyase enso emfemfi Bundesliga ni mu a game to dwa sei ena esi ekwa Borussia Mönchengladbach etena fie ehye kan mienu Mainz 05 enso ehye mienu Osberg etena fie ehye kan bako ema Darmstadt etiek ehye mo ekan mienu eye Borussia Dortmund etena fie ebokano enan Union Berlin etim mienu RB Leipzig entumi anhye bi boom enso entumi anhye bi Stuttgart etena fie amo ehye kan miensa ama Wolfsburg etiek kan bako wada Bremen etenfie ehye ekane mienu ama wofian ekwachomo ebone kane miensa na sape na ekopie endro Borussia eye abobokwa ye fana Bayer Leverkusen etenfie amose ekane miensa ama FC Cologne entumi anti Bayern Munich ehye miensa Freiburg entumi anti NFA Eintracht Frankfurt enso ehye mienu a Heidenheim enso entumi anti French League 1 match day 8 Strasbourg esheba koma Nantes eshemienu Metz etna firma Nice etwane bako a Metz entimi ante Reims enso esheba koma Monaco tushe so ebone kan mu miensa afi enra Olympique Marseille eshemiensa Le Havre entimi ante Brest ani Toulouse ekoye 1-1 Lyon etna se eshemiensa Lorient enso eshemiensa Montpellier eshenna Clermont-Foot ete kan mu mienu Lens enso etna via oni Lille ede ebone a game no end 1-1 afi Rennes esheba Koma piaje ebone kan mu miensa yempiemu ewo itiri dia na se Empoli etnafie entumi anhye Udinese enso entumi anhye Lecce ehye kan bako Sassuolo enso ehye bako Inter Milan ebo kan mienu ama Bologna enso ehye mienu Juve ehye mienu Torino entumi ante Genoa entumi anhye AC Milan ebo mekan bako Monza ehye kan miensa Salernitana entumi ante Frosinone ehye kan mienu ama Hellas Verona etie kan bako Lazio ehye miensa Atlanta etimu mienu Cagliari ehye kan bako ema AS Roma ebo kano enan Napoli etenafie ema Fiorentina kwachomo ebo ne kan miensa amutimu bako La Liga centered match day 9 Athletic Bilbao 3 Amelia 0 afi Cadiz FC enso entimi anhye Girona ehye bako Mari enso etnafie eche Osasuna bonekanum enan Osasuna entimi ante Real Mallorca 1 Valencia 1 Sevilla 2 Rayo Vallecano 2 afi enwa Villarreal enso etnafie Las Palmas echine bonekanum emienu a Villarreal enso ete kanum bako Atletico Madrid ehye mienu Real Sociedad ete kanum bako Deportivo Alaves 1 Real Betis 1 Celta Vigo 2 Getafe 2 Granada 2 Barcelona 2 EPL Luton Town etnafie ma Tottenham ekwa
chobo ne kan baako amantumi anti Burnley etena fie Chelsea ehye 9 amamutim baako Everton etena fie ehye kan miensa Bournemouth antumi anti mu adabraka Fulham etena fie omhye kan miensa ama Sheffield United etimu baako Manchester United etena fie eboy kan mienu Brentford etimu baako Crystal Palace etena fie eni Bobo Kwafa Nottingham Forest ekotie obia antumi amfa ball Anthony Nyako etena mo Brighton etena fie omhye kan mienu Liverpool enso ehye mienu West Ham United etena fie Endrada omhye ekano eye mienu ama Newcastle enso ehye mienu Wolves etena fie ehye kan baako Aston Villa enso ehye baako Arsenal etena fie ehye kan baako a Manchester City entumi ante na ukopiemu ewo US honom na branti a ye fan Leo Andre Messi enso esiakan ma Inter Miami David Beckham ni team no na yade a omo elusu against Cincinnati Football Club meno kase de MLS playoffs no yade a Inter Miami omo afrima enya de omo so ebo bio na sansem beto dwape na reporter yensa akane se Leo Andre Messi free enenu omo afrimu no anhwa branti be PM Barcelona na fe January because loan contract edema Barca Boboko no enya Messi nkwana amafrimu onim se Rooney enso ye coach enma DC United omoso ntumi enwuramu ewo playoff no ono so de si 18 months nie enma pa no kopiemu as head coach enra menu kase de ode adwuma no ato Mikel Arteta enra omoni Boboko a yefan Manchester City edi eboni na ekowiese Arsenal eto atena baako Man City entimi ante na Mikel Arteta na ekasai osi game no ekos no na bibi efrefre na satema na game no obi anhye go no bibi attempt ni sa Brentford Bukayo Saka wapria na so still na onfan embra osi anfa namba na so still na Arsenal timi di nkunima Nyankopon na oda na se Sabia so ye papa fa ne Jose Mandela ba opane head coach enso edemom na report abeto dwane se esi ade ya bod nasi tu onye head coach biem emfama Sevilla boku no na Sevilla abo omu coach nasi tu odi a abrante fa ni Wayne Rooney enso se Bobo Kwafa DC United ni wajai na reporter yensa kan se Rome Birmingham na fa ko new coach enso dama Birmingham Bobo no na DC United watena wono misa ohunhwe anuntin okwakopi mo Birmingham no so akoye Birmingham head coach a edimu nkomo no enso edi abro na ukopiem ewo Israel so a 2024 qualifier omo edi eboni no UEFA postponed ni nyane se ntokwa a esi okro ni munti no ya de a qualifiers no UEFA so postponed a ochirema players omo ko ni officials omo ko no ontimi engarage omo safety enunti no odi esa game no enso esi on this note ye gina so na ye den sem no esi ha medin edi Joshua Kwabena ejenim Yosef Eji otene kan Raymond Acheteru na fe Bani Tomauli enso e produce show no captain in the morning Obobo Fori Amanfo over to you. Tempters
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Benji. Where be that? Where Benji? Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. We are better than mobile can the soup boom with the bush of good jump with the check the good brew over let me run. All right, here fast and confirm the sports team. Joshua Kwabena, Jenim, Sansona Kofi, Ejiri AJ, Otie Wankan, Ben Mauli, Eka Humbi. Yet twas so the amount of Brenoa. Simano be a son and watch Pepe na boa pano panon so home. Matching and only made anything or frame or bow back. Ofuri amount for me patrol. Ma main control say, unse man to win, a breast cancer awareness month. Na Ahenkan FM so ya adwene se ye yesi ho se nufuo ehun komudie ade a wo se hia yi nyina ade a ene na wo se ye nuanom ma ye maame nom obi a wo ye oba na owo nufuo nyankopon ya adom abosumi ya ye wo mu ne da etoso aduonu enson 27th October ye nyina ye bodom pemo ye nimu ha umeyi sika we di obahwe onufu mu enti ya tunsafro bia ma no kra titiriu se momra ye ni Jubilee Hospital akabum ene de sa free breast cancer screening no e de bre emma ni nyina e wo yempotem anti ba bia wo bia wo te yenka no me pa cho e ya na wa ba ne ahwehwe onufu mu dia ma because cancer na ekumu ma ni bebre na hu ma me bia breast cancer ninti yetwa ne nufu no mienu nyina afri ho na e basa no a otumi sususususu ene wato ananam wonse do ene ntimi pa chawo se wote se ye free breast cancer screening na na do ho ahyem bi se ne be ya problem bia wo ho no mo ampanimfo be identify no matimi ye fi ho de ama o me yemfa sedan confirm Jubilee Hospital o matiase so mo ne ye be ye ene ti nyankopon ya adom 27th October ye be hwe wanimu wo ye animu ha ya so atiase
Mema no momfa mo yere no momra, momfa mo maame no momra, momfa mo nua ma no momra. Mo girlfriends no momfa mo momra. And check your nufu no mfa ma wo mo. And he talking about Jubilee Hospital no there, my main science on kan show say Jubilee Hospital bi o ma punu mu dia to ho no mo se me kan show. Yade no se ne tie bia from OPD. E dey see the last part when ni na ye we ya ni nyina oba Jubilee Hospital obehwe na watimi atu ho anamo kama e dey ama ye OPD no simply means say unse sisi yi ene edwoda nkofo ekọ bi ekọ ba na adwuma so opese won so kokọ san ho yade ana se okọhwe wo ho yade na afi wi a wasan to aso akwa ye wadwuma Jubilee Hospital betimi ahwe di se adwuma na dey ama kama afi se yare ni mu odin so wo se ye je to ho ye je to na afi ye dan kakra kopimo bra ahoden ne beba na yewu ye wo lab e wo ho pharmacy e wo ho antenatal care no so wo ho ye postnatal care e wo ho theater wo ho surgery bi e wo se ye wo ne behwe na yatimi ayama o sanso na maternity e wo ho ye wo ultrasound ECG scanning machine e wo ho a efiri utiri so kusu na se ba bia yade na suma bia no ye behwe na yatimi atu ho anamo kama e de ma o emema no so betake wo mo prostate ahwese level ni gina yie anase enyina yie mepacha odwun so mu na opese obehwehwe de ben bibie ha obia no de bra na yentwa scan no na yenhunu na yenyi yade ne mfemfiri ho wani eno so ene ma yi problem we be ka say SK mami problems enti bia na de ne nya SK ena delete ne ma wo phone so anase wo laptop ne so na mum wani no ma wo problems a mepacha wo so de wani chirim ewo Jubilee Hospital na yehwe etu ho anamo kama edema hypertension and diabetes nso so ade efie de bi esi nkonwa ye ma ho counseling canteen wo ho nua ne papa ne ye no a sanso na insurance nso ye gi ankrankran de ene ye gi aban de odan boabo amantra twene ne so mekire bridge ne so ena obehu ne yen 0244575799 0244575799 ena 0241784645 eno eye numbers ya be free na Jubilee Hospital etimi age wo so Udachinti enti se wunya tene sa pe Udachinti eno ne obra kwantu afutu na de hia wo mi ade brel Let me run. Okay, we say your friend Mauli say Odinchia a free voter region and our day air brain. Oh, okay. Intend your Uba Yankopon farm bra. If voter region eba na utie Osenchi ankom fa ma abusuafo wa asene ochechi amu nyina so Mauli ye da si bebre sanso no mo ebeton ade no so wa ha amu ebeton ade no mahunu bebre wa ha Udachinti okay yan kona yan fa Udachinti ni fama
Nothing into us. And also be careful about people who only focus all their attention on negatives of your past and dead news. Be careful about people who only focus on the negatives of your past and dead news. Omi ni pabone for pa. Brofo. Ya famra yan kasen ye mu ne pese ye kire ne sen. Wo da chinti ase hwe ho ye won krofo a papa wa ya ma omo no mu ref eno de sisi ana ne refi o. Sa wo ye papa ma no a sisi ana ne refi ehye nanumu ana o kai se ne nwia no. Ehye nanumu ana o kai se na damfo ne ho. Ehye nanumu ana o kai se sa akwa me ne kwa sori. Me ne tibro no no so. Me ne koba ehye nanumu a ene o kai wo. Onim ne o kai de bia wo hu animu abone bia wo ye no. Uye ni penti eden a obefom. Oh yes. Uye ni penti eye den yara a obefom. Ebetimi aye wo kasam, ebetimi aye wo niye mu, ebetimi aye bibibi ena wo beda na die. So ati ase nti ekoba saa e wo se memeti ase se oh oye nipa. Said ya mefom no. Saa pepepe na ono so oye nipa nti oye fallible. Nti so ono so ofom a I was me conscientize my dream say a fum and so can nipa ho. Now so ready there be o. Your uncle for be on more. Papa why am na kra won kai. Boni bia we ye no. Ohunu bia boni ne no kai. Boni bia we ye no no kai. Ana boni bia wanya nimpo uye ubi. Atwam da abeye dead news. But ono de okai pa. Uhuru bia osikonie okay na ano ne oyeye no sankrofo no anopai wo da chinti ye say hwe wo hu yie e wo mo a bone a waye twam fum bia wo fum twamu asem bi esi ye da bia ya kan wasem awie kura no a senka ye nipa nka wawu am asie na ma ni dompe kura mpo enso asɛe no saa wo nipa we de ono no okay bibia na ese wako ukrum wa busuafo mpanimfo bi a na wono mo village ho ahunu wo anase omuhunu se wunyi ba e na wode omu gya ho na wo court se bia nkran kumase ana wo ko abrabode wo ko baabi wakohyemu a upie ya ese na wani ni abodi eso ko bike ni ahwan ya eso onim jamfi eja wa bani oh okay sabe mu ya no ne mfichi ebia wa ya brantie mu anu a e wose yetimi wanyini fe wa ye kama se bibia bokode da bi o kai de brebi o ye no brantie we no ne mfichiri no onu nie ye ne wanyi papa. Yes, be careful about those people. They focus all their attention on negatives of your past and dead news. Yetwam hwana mo kana asem nei. Oh mami adwosa adwosa mu de he. De odidi atem bebrebe nu ana. Ane na no kokoye ma obi pa nani so. Enti wa nkai boni bia oye ya wo nkai no. One refer to ade bia wa yamanasi a enti wo nkai no ahu. Amen ka asem kire we. Bible kura ka se obi efa nyame no obanyame mu a waye abode foforo eniema dada ni nyina atwam kɔ eniema dada na waye ni nyina no atwam kɔ eni nti awurade omfana dwen enkɔ yesi no we no obro adagotam hwan no so opɛ ayi adi no mo so opɛ den yesi opɛ assemblyman wo assemblyman abraja no obro dagotam yi ai ene nyame adom wasesa eye pa se wuhunu se no obro dagotam na awurade de ne nsa aka no ani nti susuka me niema bia mayama na twamu no susuka ho asem na nyankopɔn mpo onka ho asem sanse ose se obi ba onyame mu a na waye abode foforo ani nti niema dada ni nyina atwam kɔ enti won kai se na me jonso kete so a
on kai me wanko kai no anti wunhu me wanko kai say me na me hwiri fa ntokuyam eko jimani ba no a enti won kai me enti wan kai say me na mitimi ding obia tem okro ni mu a enti won kai me enti won kai me nso a sese ya ba bia awrade di me abeduru no nso enye biribia obetimi dia kai me ana hwan a edi odi ankan ni odi ankan no no ye da ben odi ankan no na ha mu a no dwitwa ayi blocks na obobo nkoto enti wanko kan no anka ya na ayeden wanko kai eno na wanka na ayeden onyankopon asem osise obi ba onyame mu a na ye abode foforo enioma dada ni nyina atwamkọ eni nti me boni bia me yeye sede na me tia woni me ni nyina atwamkọ ene de awurade de ne nsa aka me eni nti na de yi ene me hwese obeka ho asem enti se ye pua ne mpua na wo de wo se nioma dada na atwam no na wobeka de arefa me a anopai me da chinti me hwe me hu yie ewo wo ho sanse wo eniema dada eniema ne ne enye a me ye no a atwamu no eno nko a ena wo kai anopai me dofo wo da chinti ye de asem no esie no ne me sensisu dua bi mama wo ne se hwe wo hu yie ewo nkrofo a wo mo de wo mo adwene wo mo ahoden wo mo ade a wo mo ye nyina no ye niema bi a ya atwamu a na enye papa ena de bia wo hunu yen a o kai yen ehwe ye hu ye wo mo ho ye da chinti erade nka wo ho na do no so mfa ma wo amen wo da chinti Au atuni bani adinya akete tuwe ubenya ni onyam Yesu nti A very good morning going out to you. Hey, oh my honey. The great oh my honey. Charlie, we are too much. Dina Amoa. Yes, what you way? Rich experimenter. Now, when they are rich and not rich. Rage. Oh, okay. Rage experimenter. And I'll pay a very good morning going out to you. Dina Amoa. What's there? Class 3. Oh, okay. Yeah, I'm going to say when I'm going to need this. Yeah, did you have a KG for near you? Move, bro. Mr. Prince Leo Owusu. Prince Leo Owusu. In Shiraba Prince. I don't pay also my good morning. Bijiri se bibia boko. Sansona Sami Kisi ne mami ye ne basu. Eduru akakota na chi Sami Kisi. Sami Kisi. Ne mami afimu ya. Enti brand so a ye be kona ye nyina akakota na chi na afi ye timi ahwe. Na bibia timi akoyie kama. Enti ya mami hunu date no on. Mami Kisi, mami hunu date no. Israel Chebe. O campus ana woko
former president Kasa Odan, I'm friend Odan Legon, Nursing Training College. I don't know if you're watching. I feel Eugene Nati. A very good morning going out to you, Linda Sechi. Also meet you. My uncle father will bo enkrata mo boso no emfa ema. Unza wanka sa otimu se na issues day. Nsemu krom pa. Na ne edi kaditi no nko an yen yatena si ya de ebro. Yanko father will bo enkrata mo boso no mfa ma na fi akiri. Yamfa nkomo ne aka nyina nto aso adwene apom boko de nyame adome nyana ase nyame adome so me ho ye pa kwaku obo bibi aboko achoboko nso nyame adome ene ejuada Monday baby yakọ fire no oh erade yankopon krofo obru ade na wo so me ama weekend we nyina metimachi metimachi pa se enompe no apempem enye easy enkrofo bre papa nyankopon ya wadom na bepie odan ubepie aboabo nyankopon ya wadom na ubepie kuromu a aya na dia sedade amerade enkrofo bre papa but erade nkan nyina ye ho moma ye komra ye wi a na fe nkomo bi ho no ne yatimi dia die hu ne senkrofo bi di ayi omo ma fa pinch ba say Hot FM there omo de pinch bar na ayi ubi ni mu de ko pempem akoa no we de omo nsa ne omo ano we de omo nsa ne omo ano erom di burura UTV studios won komra ni honkomo anapa no nso about community aduonum nso yema atiefo ni na chima makwa ababa ahenkan 93.3 FM so de bonkrata do abadwa so na poso ne de nam ene eyadwada ehine mebosome ne da etoso enkunumidin edikwaku enin kusi buadumene adwenpa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan dem de chase eye the chronicle de rubo krata Ghana ni na mampeni abedi echire vice president the second gentleman of the land Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na watwe wieye eno nya mfinsha makomako aduosia 60 years enam so mo se da bi mfinsha aduosia odi ontena dem nkan na ntoso na onhwe osono na so ne hwene ne nan ene nafu da bi da e so pie kwa bonten enti Dr. Bawumia pie ena otu ne ka tipa doc ya kwan ose kumase hinfa ose kumase children's home ampampa o makoho wo mo kwa nso mu dubia bia matoto nyoma bebirom se doc ya recording ose de koche mu ampa nso wo makoche wo mo nyoma esanse odi na woda oma wo mo emo bags esichiri anwa titomantos tiwro ni nasef nyoma bebri o de koma kumase children's home enkwada ewo no mu eno sama wo mu sika 60,000 Ghana cedis e de pay so Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne ho nsema aba anope wo the chronicle mu eno no na UTV a enkofo bia fra bonten a wo mu susu se nsema na ekoso ana discussion na ekoso e wo United Showbiz so memene da anadwono wo mu dwunse nya omo denti wo ma free wo mu fie asim pampampan so mo ko akoka bi enti wo mu ko security man wo ma twentram no wo ma tete kaga papa me kwan ampampo mo twentram papa amomo so abowura studio no mo a enwa sema ko yebebri eno na the chronicle bo amane say Ghana Police Service ayentem amanyame adom wo ma chi enipa mu makomako dunsia amane kyerese no mo yebeye aduasa 30 ene bowura ho no mo emamu anko a ena police for echi emu dunsia enam so ama media commission afi private newspapers and online news publishers association of Ghana ena afi no krakra no GJA central phone kabomuko wo mu nina ene ND samonyoko no dom kuma ai wo mra ship difi akasa tia se de course no time enyefe togbe afede atu Ghana phone na fo say ade bia ebe bia na yendwene oman no ye die ho ana yendwene oman no ho kane ade bia ebe bia the chronicle anopay na mede daily graphic da wakata no na eto aso wode atoya no ma ene wode IMF mpanyimfo bi no mo emfonyi ede aba wo kire se eneyi se wo hwe se de no ma se bi ekwa che se no ma gusu a esisi ne ho so a ne sa
na kyerɛ sika a wɔnom hwɛ yɔm de bɛsɔ Ghana asene no adeɛ sɛ ɛboa pigya nneɛma nso so emu ahohare mu a ɛno da wɔbɔka akyɛde mu nsɛm nso ɛde aba na ɛno akyi no ɛna watwerɛ ɛkyerɛ mu sɛ apolisifoɔ akye nipa maako du nsia a wɔnom ɛkɔbɔwura UTV wɔnom nso so atena yɛ wabro mu di dwumadie no ɛyɛ showbiz na die be di hanga 933 ne beso so showbiz dwumadie ɛso entia no da wɔka tɛde ho asɛm ɛde aba owie bia no ɛna wɔkyerɛm sɛ ɛyɛ Dr. Ata bafo enso so de atodwa a wɔsrɛ ɛyɛ atemuafoɔ sɛ wɔn so nhwɛ sɛ abrɛ bia no wɔn dwumadie mu no dia bɛboa ma ɔman no betimi akɔ nkan ɛho agyina sidie ɛna wɔn mo ebesie na no atimi abɔ ma noma so akɔ nanim tie wasɛm da ɔbɔka tai enso ɛde aba na ɛno akyi no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ mpanfo mienu bi ɔmo yɛ pensempense mu wɔn mo asrɛ aban sɛ wɔn hwɛ no wɔn moa sɛ deɛ bɛyɛ a ɔman yi yɛbɛtumi ama nneɛma akɔ nanim ɛntentam so no ebuo ne anidie ɛwɔ se yɛhwɛ na yɛde mama yɛho ɛne nneɛma ɛwɔ sɛfata ɛwɔ sɛ aban de gu akwa mu no wɔnyɛ ne saa na entimi enso ɛmoa katafa ɛtɔ so dumiɛnsa asɛm people ɛwɔ hɔ no mu wei ɛyɛ daily graphic dɛwbɔ krata dem de to so ɛyɛ the daily dispatch dɛwbɔ krata yɛsi GH schools asuafa wofra abɛwurawuram ne nam ahanson 700 enwasem edam nsa nifa asutokrom wo katafa etoso du na mekɔ Ghana sikasem mu International Monetary Fund IMF mission chief a owo Ghana aka to Ghana anim se nyamianum ne kroni se de Ghana sikasem ne enyi from to say port akokɔ no na nya sa no mu hu no nanso wo mani asopa wom se ekosopa enyi from pa semara the daily dispatch the obokrata eno no krata kroyi esa gba amane se yesi okọ menhia south abeton peso so a MP ayonumnyafo Dr. Matthew Opoku Prempeh energy minister yesi focus on Dr. Opoku Prempeh's menhia south constituency yesi eni akoho pa eni wo ho the daily dispatch the obokrata eno no kotobi na tumunchine ankasa yesi Ghana yene IMF fo sika ye dia first tranche abano second tranche no enche ebeba na no ne yesi entiasepam a ebema de etosmienu na abano nyamianim ne kranie ye wie kra ya enche bia no ebetumi aba omampani na na dodan kwakufu ado ane yesi o imposi nkrofo bia ewo Dr. Baumia so eno eye presidential staffers ena kasa asemi the daily dispatch anopay na medida bokata watudi ese the custodian ade etwaso ade ama wo se eye fearless fair and reliable bako twafo weska samto tue djumadie so eye kan ofori ata de nifo nyi de aba enu achi ena ode opanyini ba akonso ono nkui ode ono so mfo nyi e de aba ni ka kire kenofori ata se mabọ momodin o moya ade pa se de mo economy no efiri asesi ne ho so no mabọ adwuma pa ti eno wasem da obaka atai edinam Ghana man panyina be de kire Dr. Alhaji Mamudu Baumia akora kopie mu asante mantamu na da eda wode koy na woda kese nti eja wone eye Kumase children's home no eche so mu nyina to kese a eno mu dima ne ye fefefe no se akyede de ene den wode nuoma bebre akwakoche wone mu a eno won sem de boka tedi aba tini fish ade to so mako eye aduosia 60 years ana chesi isi ade Ghana man panya be diche Dr. Alhaji Mamudu Baumia wadi enti eno won sem de boka tedi ede aba na enu achi no eno de Asen Central Mrashe bedwani empepe yi wo pre Franka tubre dibre no wo MPP amanyuku no enso so emu orua eye Kennedy ohina Japan odo nso mfonyi di aba ana wode eye mfifiri mantamu titira ni di ma MPP amanyuku no orua Kutin
wado no so mfonyi di aba Kennedy ka che ne se wo me ka kire wo weye pa November 4th said we ni se munu bia wose se November 4th no every month mu wanya 100% wo ho a wono omodede enye chese nya asem ketwa nti no kokobon nsem a odu Kennedy Japan de akwa ama eye every month mu MPP Twitter ni odu akutin no eno so mu nsem the bokratai anopay ordinam obi so me na share the obodwumadie ne totoye so my koko ganam yanso de course wo UTV omo studio no aja ono so so ordinam atum bi waka ho asem cho no nyafo kodwo ponko na e so afo a otua so ye na no wonanu atum bi aja ono so so kire mu se suban ne ye na e course no ayade se entwa yi na airtime eni kwan se so enso e wo Ghana adma da bokratai de ho asem e di aba na wo kire mu se sisi ameno ekese Ghana yana de hye no binimu a wonum edu omudwumadie wo Economic and Organized Crime Office yoko no semino kese omatimi enso akwako biemu ewo eye UK a omukwa akwaje ntete ewo anti-crime mu enti anti-crime said ye be ya ye be hwa mabonefo sem enkoso omamu yanom ne ekomo mu nimdie enso de afa ho ade boka atedi wasem de abakata fetos mienu ena asem ne people so what the egu the custodian da boka atane nsem awdo nam na no pay eno no the Ghanaian publisher the boka atamunsem enam de toaso osoafo hwe Ghana esika samso onumnyafo Ken ofori atatre say reviewer edikan ewo IMF program no ho nyamianim ni kroni akoso totin bibia didana kwemu a temachubia ama ho GJANMC ene ekukwan kase awdro bia wo mamu akasa tia UTV entosha so ekoso nano memene dana dwono onumnyafo Kennedy Japan ye mrahye ewo Asen Central na owomfimfim mantemu ena opriso betu frank ama NPP amanyoko no wakache atutunefo anampenifo a eda NPP amanyoko nano ewomfimfim mantem se oyefun ye womu na November bosumi ebesimi ne de toso 9 mfimfim mantem nkwa aba no ono Kennedy Japan tumi anim kunim na Dr. Bomia di ne so nkunim a eno eye case baako ena biem wo ma nya nantitwitwa ne ayi shomo hyehye nkrofo so mfimfim mantem a eno nso different case ento onimnyafo Kennedy Japan agina nneoma we so aka kire dwomteni peni NPP mfimfim mantem ene ni mpenufo bia ka ho se odinkugo ewo mfimfim mantem a obemo masapa logo the Ghanaian publisher anopay na Supreme newspaper the worker ano na mede toaso amamo wo kire mu se Dr. Baumia adoye okoye ye de ma Kumase Children's Home no wo de ho asem asanso de aba owie ye na ode Asen Central mrahye dwani wo nyamfo Kennedy ohia Japan so ode ne mfonyi asanso ababiem ewo de boka ata de Supreme mu o kire mu se opanyi cheso ono eba no kudi lajan tutena ono obi pa enti se obi na adwisi a oska eti ode be ye nioma bia no de agitumi a anu onipa krom wa no ho ono so de be sia nipa no atwa ade awapini ho enti eno nsem de boka ata yi de aba Mami Cecilia Abnada pa anka ne osoafo na ohwe ahunidie ne nsuansu adwumadie ne toto yeso yese special prosecutor so na adwen se enko se pekwan foforo so obehwe ode ne nsa beto mami agapade so ene no mami se hene ne ha onti ase nti one ne sanso de ehie ni achese anya asem ketwa wonom ko court nti ensem ekọ nyina no Supreme newspaper da oboka ata na no pay wodi enam uba ye na pua mantem ya no mantem no so afo onumanyafo set kwame champon sam no kase yesikuaye so wodnani edi akire paache so wo boa amakuaye epija ewo yen epue ye mantem ya no ma eno so nsem de boka taide aba o chese yisiam no kase o mabie eye Eastern Commodity Market Fair Eastern Commodity Market Fair yesisiam no kase o mabie a chese no so nsem de boka taide aba ukopiemu asante mantam adwoso abatompesu so womla se bedwani ayo nimunyamfo John Kuma yase abasobode de enya asem ketwa omabona abaso papa sanse kwan bia na ka atete aproti se kuntebe
sisi am no kesi wa hwa momu siesie nti wo sie yi nya asem ketwa na yɛsɛ nkyɛ affordable housing dwumadie bi so ba bɛkɔ so a kyerɛ sɛ ɛno sika nya asɛm ketewa ma menhwɛ sika no dɔɔso wɔsɛ America dollars no 7,414,275,000 US dollars. Hey! Well, nti anu yɛ sika yɛde ba bɛsie nti ɛho nsɛm da bɔka ata yi ɛde aba supreme newspaper da bɔka ata ne nsɛm ahodoɔ a wɔde nam ɛno no deɛ mede toa so ɛyɛ Ghana feed da rubɔ krataa Ghana feed kyerɛ sɛ nanu fiada nyame adom ECG ne nkrabata wɔ akyem ɔda penyini ɔda no engineer Maxwell Esel ɛne ɔne adwumafo na tisi monten so nante ɔda monten so na nabotan ne so mo boda ro kyerɛkyerɛ nnwoma mu edema adehya ɛwɔ ɔda ne mpotem na ɛnyɛ wɔn a okɔ nkramopuni mantam nso a abanwumako baako te sɛ deɛ ECG fo yɛ ɔdan emu baako nso yɛ wɔn kran we deɛ ɛyɛ lotofo olotoku National Lottery Authority penyini nankasa ɔda no owura Sami Awuku edimu bi wɔn nyinaa de twi ɛne sa ɛde health work ɛhyehyɛ so ɛwɔ enkrane ne mantam a ɛnya asɛm ketewa enti oloto penyini ɔda no ɛne adwumafo nyinaa krenkren to kran deɛ wɔn nyinaa ɛnante tenetene wɔn mpom fa monten so ɛkyɛ sɛ yɛ ne lotofo ɛna wɔn de ɛyɛ wɔn kran fɛɛfɛ Ghana feed de ɔbɔ krataa ɛna atwa ho mfoni ɛde ho asɛm nso aba Dr. Baumi akwacha deɛ ɛwɔ Kumasi Children's Home ɛnam na fin hyɛda a odi a ɛtɔ so makomako aduosia na woda no ɛno ho asɛm asan aba ha no mu sei my support for Baumia as a National Council member is my democratic right. Owura Awuku, Sami Awuku, ena eka sa asemi. Ghana mampe kane mampeni John Dramani Mahama. Osin nkrofo ehu ku dita se the best option ema Ghana mprempren. Sanse nneoma bi ekoso no yaka wo mumfi na yesi edede wa no amfi a ye di ohye ena ye adwuma. Na ye de won so no anka agisha ye boss ma ne kom enti se enoma kitinkiti bi ne ho bia ekoso Ghana yaka ye hu nsisa bia be ye mfie be ye dunie o hyeda hu mpunto papa bia wo Ghana enso sika yira na yira sika nwunu na enwunu sika nso na de mpunto ena saa de a omanfo bi keka ku na nkofo ni na ho amobi ufro ba o sabi o meye enoma basabasa bia ena kane mapeni John Dramani Mahama se ku de anyi o enye krantima yemfa no enye yadwenwen kan yadwenwen ho uru John Dramani Mahama ena ekasai Ghana feed anopay really yanki awie graphic sports no okay na samba komienu bi yemde wasisi akwasi apia Sudan for se womra na omu team no momfa nhye ne nsa namso wa start kra na wo yi Ghana ni say na assistant coach wow nti se Ghana keeper ikura nso so wode ne koye Dauda Fatau Dauda ono so kwa koye keeper train neza no ya man kwan se nkofo pese oni omu so se tesi nti se de be awu adwuma be ye mre nti no wa open nkofo abetimi no ma ye adwuma mam nkogu enu ma so wa ya de okono ko jele be me de pa ebe fa se mo mpa obi pe Yesu Kristo ba ni de mi anya mo ya de kakra ti okono ko bono mo de be me de ti ho asem no tama ya wie ya de asi okay mame na se mo yen semtrofo yi anyam adwenkyerɛ ɛwɔ yennuanom UTV wo mama ne hunu ɛho yanyam adwenkyerɛ me de me condemn enye ade na enye se me na me program me na nim topic a me treat na nim nipa me friend so mra ni di topic krono nkomo today ntina me program na maton sa friend krofo a me susu se me no me program na officially ma bo me producers na obi amane what say editorial policy na oka ho ase mo na preko pe na me program was obeka bi atwa me bi phone lines na obi me na na so mo de no mu mi phone okay say me bi nka penni bi ba usho so na wo ye program na wo no obai yes of so wura mu mo
Odi account odi account dey anyway. Otna ha san so call ni. Wa mananka sa correct one. Oh. Etenu sano right be no mo. Na obi bisa say e ba ne say no mutumi cause despite media security tight ne san man. Security for the attention omo. Yeah, asa kodo own. Ebi ni mu ahya ase me de Ghana how we am timi ntina ha nche o. Because nyatwomfo ne dɔso wɔ Ghana ha dodo. Makoma ntimi o. Nyatwom Ghana fo ye nyatwomfo much to the extent say. O de momo nkasa nyi nti sa mesa nkomo no. Nti no the American say me ye me program to Sanfra you have no right. Sebi nkrase de. Na the radio na nkwada ne oma. Information center. Na sa ne kan de san de bianka cause asem bia obeka radio so no. Ebekwa ma obi engo ma obi sana asem ne tie na sa ne fa ne de sanke de bie program a se obetena ha kra na de wo se untuja obekasa boko kwa obi ofi ono so ha no na de na program yo ye no nya enyende obechim kra firi ho enti the moment a oba begina nipa mu no enye radio nko aso ebia me fa ne se ebia rally enipa na begina ho enipa ne ba se ebia onti no mo ba yo but asem a obeka ne be ma obi obeye basa obi nso ani beje e wo rally na ade obeye a ebekọ ama nipa dodo de enyom na na ni omani beje ho but wani anye ho anu nche se fine ubetumi akere wadwen se bia de ekosuma ni nyu but e wo so fa ne kwan paso kwan no mo fa so bowura studio so mo kwakere madwen no nkrase de na nkranfo no mo ni mieza mo ni mieza no engranfo mu a na adenjezu for gombe mo amotenkran o ka bi ekoye no mo amotenkran no nim yie sa no mo ati we come ni university graduate wo mo o ampa o be come na university graduate wo jobs na person utru ni entwetwe break kakra mame kwa adwen so really attention said the menu ayi kan e ade a eni kwa say yeso so baby ya ba bedru na ye nyina ye se ye wo dia ye fani se de edi kan kwa freedom of speech a obi a timi che na adwene enye nsem twerefo nkwa obi a wo Ghana bia na ade bi koso na nani nye ho a wotimi che na adwene aside that ye sanso media freedom so ho aye so ye wo ye right and untimi and the constitution I think is e wo mu se me ye mi program a wo no eni kwa so be interfere and I don't expect say be kwa ma whether say government and I say ye afane afa because me adwuma na me ye nke ye ka kura na mo politicians mo bie station kura nka mo kura de kura wo nke ka ho asem because mo de kura de mo di ko fa yes o mo di o matam kura mo kwan mo me one ndc ni be na ko untumi say ye ka some changes in yes or corner o bi da apia stadium we mu aya no okofa o kakra na ayi and this voice station ye di obi wa dance no obi frɛ kwa no ye ye kan say katen ha ye kan say unifiso katen unifiso na no man kwa ma ne che na adwene is it a professional job na wo ye no okay so ya dey bi a asa adwene kan politicians and kuma bi radio station mo close ni nyina close all because ade am ye no mo na sisa mo say media adwuma mo na ese no I was here kan no kre no. Yes, I understand say bi wo no ma fa o ma bia o mo no mo fa nye sa nyoma ne de but mo dodo na no mo de say radio adwuma no media adwuma media CEO I was say regional chairman utimi koko tina radio so e ma nsem chiro ni ono so friend who senior journalist e hwe wanim e ma wototo ye Alan ho keka say Alan win guest I mean yes on say ma we nyina koso some win guest no na wo obi am pake hooligans and farm to anhye muso ade bi wo no ma kira mo adwene awie mo de no me susu me de nie say Metro TV Good Evening Ghana papa ni nya asumdue e de ye ni show a e wo so mo obi akwan no no su nya asumdue de ye ni show Good Evening Ghana Paul Adomo kire obi akoto ahye no sa akoboro no obi abono obi amono na wo de wo se ye ka wasem na wo ye de yanka wanimu ante o ye de ya sa intolerance na efri hefa MPP for ana opposition no kwa sa nyema we nyina sisi on I think so
because suma we na mu kura mu the opposition ne there sisi aka mo na si opposition kwan so but asa mo pese mu koduru ntem on said the now ka se bi say me ntwa no kafa now se obi buru nua sa do ye MPP member we say o sha buru mpanyifo ni nyina nua me fu asa de no so because no we a member na unya bi ni na be ko opposition asem fa because go for person o say yan dai me a member me nya bi ni but opposition say o say yeko ebia wo so atrem ebia wo so bedu so ebia dey duru han so ebia bedu so but ebia obi hu ni say beduru so ntino ene mayam mo na hweteye so bad am na go so you when did we get here say program of course war media station na party biti baby say said ya mo kama asem no mo ye na manyosem a mo ka di tia yen and ntebe ya mo ma ye kwan ne enso ye mekasa bi na some more platform anamu de mo kasa o so enyi good evening Ghana Paul Adomo chiro mo obi kwa ma ne ko kire na dwen se wo mo de san ba nka obia benya enyanu bebre se we kan se ntikobo wram dia ena nka bebre se we no maybe nka bebre se ka mo kura mu ni sa mo political station am de ye mo agenda no kwa na kan fa ni se enka ye minimum se me se men kan fa se bi akeye se de ya ye no ye neutral no yes neutral no e kura dia then that is when I was so betima ka so da bi ye nyina station ya ye we no on see yes ye ni ya dia ye betima ka sentin ye sadia fine and ye kan no dia ka e accepted obi ka asem ka na nya wo da e TV ase ye free ho simple e radio wuchim free ho ana wo twen ye ma kwan so obi tumi be ma no ko fa twen ye bia homa se ofre na denti na fa phone denti na be phone but I think say was say omote ase say o ye politician na o ye den enye ne ebe ye wo de enyina na wasori anopa yi obeti omje sa na ya omo hu no so ati ase because mo dada mo me nti ase say o bo aban yi chem so a yesi kokotwe NDC be wura mu bi NDC a me kotwe na be wura mu bi anopa yi eto a mo begege no ye de man ye de koma no eya man ye de koma no aban na oji misika no ono nso na wo say me holding accountable na okohwese de se de abom so ne Facebook no wote he kan ni atro ni asan tag o papa panimu bi pa o ene wodi sa adwuma no se de obehu papa panimu pa o ene wodi sa adwuma no but the omunim no say o de emfa ne say omo 8 ni kra o ma breki enti o metimi breki 16 o de yemfa ne so ma breki o mu 8 no no kra de NDC for se tofia kwa but o de yemfa ne so ma breki o betimi breki 16 depending on siba on bedan den mo be kofie enti e wo se obisa wo ho mu post ni nyina mu kofie a bo nse eno na o refer o mo a no ma sha ase edileti say de o refer o ma no ma sha ase edileti and penifo bibira na wa ba mu ensem wo mo kan 2015 2016 na reflecting no o ma delete nyina wo de akokoko mo pages no o ma delete nyina but o mo refi say wo delete ni obi nso twa to ho no obi wono de to wono mo ano o de ato no document enti moma yenye sa no ma mpani aku wo defend your mpani aku fu akoburu obi no ono akasa gya tumu say nim di apem ono akasa gya tumu say nim di apem enti wo defend no ha ne say so wo foforo beba also obi foforo na e ba be Ghana ni yi ana nya sa no kan o kan sa chama yo kan obi na e kan se na no kan sa afi wo te wa unya bi ni u defend wo ha ne say na ya na wo se ya ni na me do bia na me wo problem no isi awe a wakọ nya abayamane a enne no moto on issue this game say omuni mo hwe no enko ba bia o dey fine o boy ya man say na do na teso na de enko ba bia yes we dey fine say enko ba bia kwa na sisi ano anya hwe be ya okọ na bra na fa party ni so ni mo hwe kọ na bra kra enko ba bia onya pekoko nom enko ba bia o enko ba bia de yes na judge kwampa o ye na dwuma se judge na nkasa kra ye kọ tata ne mani dwane ye hwan no ate se odem
what is obi dem omo ekota ata judge no what is obi dem kwabra nsenchire o se wan hwan no nsenchire kumase nadmo boss omo anko twena mfiri no office nsunsum no hwan no dem what is obi dem enko ba bia but the aye person omo ti ase ne se ayeduane bone na omo tete ama omo yafunu adi no aye denyara akonwa ne bedane na edane na wankasa wade a wo ye wonwom a wo tworo to ho no ye bua mo atia ensisi waso ensisi waso because ye saboni no mutwa to ho no saboni ena mutwa to ho no se me no wonya adwen sisi ade me no wonya adwen a wase yakobo no nobody we na enya ndie di kan I mean when did we get here atifi du bia nkoso ho ebi koso ho ena se adan se hooligans mutimi sa omo no ba frɛ obi hooligan suba we enye hooliganism na moda na die no sameti ye me no wonya adwen eye pe no maka se chase no UTV die chase no so we staged planned na we hunu bi da media house kakraka te se despite media omu ni security ena obetimi abowuram me se ye ha obi bowuram mu ha penny o ena enye omo ne nanam fom penny me yen ani ye money dia mimi da bi money dia mimi show so me ame no ka say me show so heya so ya wuche ya obi bowuram mu heya sanya nsam nyina na de to abonde obowuram adan ya ofo sa asem a wo ka no ono wonya adwen nti enya no mebo so ma me den it's so worrying and when we nyina so under the leadership of the one who fights for yes human rights activists obi unknown through ne leadership and I repeal is a criminal libel law and yes UTV for cassette ya ban moma ye kwan ne emra me kire ya adwene bi entertainment show so na sa show no yi ntisu bi man no mfre ne san micro mu ni secret on ti sa show ne so dana sanwa ko ho de ba nyansa sempa no tumi ko kan ho so enyo na enyansa nkwa no kokodi ye eni pe ya ba se de ko titi ba no ho no na dana sanwa ho ensa nkwa no kokoyi ye na ayi NDC for atro krata de akoma Metro TV for say Poradom kire ni show no a oye no oma omkwan no so mekasa so bi na Poradom kire bi a omanim ho ano atete pepa nim na person mo kire adwuma na se unim adwuma na person mo kire wo se den yo e de nsem hunu de akoso Ghana ha no Ghana no na ye ntia ase nu ha just wo ye wadwuma obi pese ono no fine ideas na ni ba akofo tim e wo se ye tia ase but e ya na times ahometi se obi a ono no utimi se adwuma no ubetima akọ wo ba on fa no komati chani ana ya teacher ni ja bon na ni mu tia de anko gi chop ni se mia me ba be che me ba na de me see they should get it yeah and some throw for mo so ye ayi amanyofo and some throw for so amanyofo asem no mbeka ena you don't expect me say me nko no but better wo why the Ghana sika hye wonsa ene mo no bu nkontan say bet tax on the buy no almost manya 15 million yes and by the end of this year no almost hwe nim so manya 60 million betting into obi atwa bet ya yete ne de akob ma wo aban o di sika mpempem ankoman o se betena ase ama me misa o se sika no de ye in evident no ka man ka se bebu akonta o ka kire se so me ensa bia finance minister o nsuro nyame ntide bia oguso ko to bible no unsuro nyame de bia no ase fitaa asoro abofo na uko to bible na wasan etitachire bible ne de di nkrofo ewu se minim se the bible cover katachiro masa mo be ka kire se bosumi mi ensa bia yesremo 11 mu menye ya anye 11 nu a ye ko IMF a free SHS ye betwam ye ho be kire yen den sam ne antene Ghana ha na wonye nya atwemuni uya osi ho makeka ena 11 muji tu mu anche yesi mo yitobu tu afiri ho asa agro ye afiri ho ampa o ye be ko ye nko na ye huhu July ni ejina IMF onye otrofo kese pa nti ado no me betena ha mo asema me nka njo so ye otrofo
nipa kwa ne ho ahi wo wiase no no na waja waji 11 na wie wo se bosome miensa bia ba bebu akonta omo friji je afi mae afi aba what is so ma bebu akonta kosonso ye te na wo bu nkwase amamu se ne ka kire wa wo se wonte ase wa soma nkrofo omo nkobo no won se pani bi ankasa ko fesi obi to ne nsa pen yabi dabi o soma nkwase afo yeah, do akwa nkwase adwuma won ma se and no mete say won ma se be ma dwon from na mo ba face to face data force so wan afo no mete so mo nso kasa enye ni ombe hunu ni enye ni ombe hunu ni ye de mbe nkwase adwuma ne sa because ye hunu se ma adwene no ho atete na me meti hai ma ka kire me say obi kasa di tia me party enti mo nkobo no na mahwire di animu se me kobo no ye ka kire na so odi ka bi sa won say okay wo se me nkobo no mate na me ankasa de na menya den menya party de ba ba me personal na wo se me nkobo obi no den menya and even your boss wanya bibi kura na wo ba we he because odipa na wo se me nkobo no me duru no so de ade ahwe me tirim pe na okumi a na me ka ne say na hooliganism wey koso under the leadership of obi a expert so a human rights activist ye ka we ask me enka nti mo smart boys no nkobo no na the worst you could do ni say obo ba ya bunaku no asa nti wo kumi a are you telling me say mun say nyo obo ba foforo bi obesan so jagu mo so you will get and now no odifo de to one mo ye ne ho gagai me nko ani odifo amaka nyankopon ka kire ni pin say wo ye gagai na wo jaye adwuma de to ho ne masiesie ni pam a o ma ben kra chen o nte bia wa dwene say obo ba tete o obu onko no na no ya kra chen obo ba nti se wi obo ba firi ho no mo a ono no makopa na ba o ye de yank wani mu ante media mo me anwene ye ho amamu fun ne koso ni ye hwa ne ye ka ho asem a it should be your concern say nia all can say akekese what distract me or can because opesa aban sesa ana o kan okure na akere me ye nye ne sa ho eno de emfa no opesa o kan ma wanu kra tia no no anya point abeha o kan okure na akere me ana say e ya manyosem na o ye afedi amontin nsɛmtwerɛfo adwuma se ɛna obu sese de omo ka no nsɛmtwerɛfo ni bi ho mo ya amanyɔfo o ya amanyɔni ayi wanim ni ehunu sɛ o ya amanyɔni for what ni ene wo nkɔ ne pɛpɛɛpɛ wahwe mame na wasene enfensi ya na adwo da jo mo yeye no enye enkura sesem ma hunu sɛ o ma hyɛ de kyerɛkyerɛ obrɔfo ho IGP enkrofo no prosecute wo mo na won so ye mo udin papa prosecute wo mo and won say your business as usual say onu gwamnu ni naso ana onu ankasa kra yi no ye hiri no agbe you sa ka do ba o ban pele kufu ado amamu ye wure mfida Ghana for ye wure mfida ti enana no obu onu ma wunnim na me ka wunnim na wudi ni wadansia no hwedi yi o wo ma nipa ne pa nim na se na no obehye da be keka ne bebre ya kire o ye mfa yakoma ni nipa chi bi David obeba won sa si fom ye kan na ye de ne ken me se obeba no ahwe on kwa de ebetimi age won nsam wa tena ba bia ka se hey what no say on say very painful that's the reason why make us ya beni bi ho no ma ye ba o di agira DBM o say BMB so I'm friends saying BMW oni so mdidi na chi wa we ko wa be chen ne boss kra wa be chen ne boss yes akwala anse oni oso se akwala anse oni oso se ntu dia mu pia ne ba ne mra na won ba no agwese no ofa sebu mame na mase na ye fancy na mame ayi obi be say very latest on mami Cecilia dapa ni sika no ayira no enie ose sika na me nsaka free me bra na ne wawu no na account ni mo da no to go dana o ka kire me say me fa nkotua ne ma school fees yo
Asha se no se menye nto ho. Mami. Yeah, was have a good job school fees. Ade also say je to ho. Okoye investment bi. And okay, say school fees is your investment. All right. Or invest on the money. O say ne bra sika no. O so on fan kutu ya ne school fees. Okay. Na ne bra yere ne tia. Ne bufu ebefu no. Ada ne bra yere de onu ko school fees no ntimi ntia. Hey, also this something number. I don't kwa no kan e. O se be busumi mienu nie. Onya kwan kura no akoyi sika. Ama etete no, ama ho kira wona mu sesei, ama nim guase wona mu. Enkofo odo omoka, oma be dan ne ka wontimi ntua wonka. Nanso wo sika ne sika da ho no hwe sika no so wontimi nyi. Nti ne ho tete no. Maami Cecilia abena apa no. Yeah, ne mo no musiana. Ne akeka ko yi. Obo ne bosia. Ne saka ne fo, omo de ne mu oduru. Ne saka ne sika na odi ama wo. Osropa. Ne twato. Unse esa beto bia se yesi watonton property bi. Yeah. Real estate. How you su nana ya ode. Osi nana ya ode ni ye ne maame. Ne ye wafiri mu no. Ai, nana ya ode. Ena ode ne din kotonton properties ya hodo no a. Nti nchirimu kakra maame abna pa ode aba no no. 1 sika no oji free ne bra ho ne se won fa nkotua ne bra ne money school fees. 2 say bebus mi mienu ni wontimi nyi sika. Ahu ni tiri hu nyina asai ya wase okosiesie. No nsiesie dada o sika kwa no. Ba me nyo hia ni. O wa kwenya kwa no onye. Hia ni. Ni sika mo mo sa to. So enam special prosecutor enti accommodate no. Accommodate. Abna pa nyo hia ni. Mami nyo hia ni. Ala se. We ya za. Ni fie nya kom fie. Nanso ene. I'm special prosecutor enti. Accommodate no. We special prosecutor. Anyo mo mu hia ni. Special prosecutor. Say as we have 4 years now, ma sin ko on kan kan. Still ana ni sika da ne baby. Oh. Eti mami abna pa say come de pa. Nyashiri ebefa come de no papa. Nje obedidi. Sao. We do nyina sisi wo man yi mu. Anyways. Erade hu ni emobo. Mami na mase. Na ye ntoa so. Me da ase bebre. De obon krata mo boso na atwagu sisi na busia. Na osofo Emmanuel Obin a etai friend osofo bedi akon anopai. Osi otie yan papa yama good morning megidi se bibia boko. Debi. Me ba ha o ma try ba ko. Ya wura studio ya kobo no ya wura ye. Me ha o ma try ba ko. But amfa. O ma try ba ko amfa. No kura de ye be kan lewu. Ye be kan no kura na lewu. O ye de yank wani mu teye. Ena ensemtwura dwuma no. Nia oye ni yie pa no, they hold the feet of the government to fire for accountability sake. Ye discussion sabe bu nkonta ampeso ba bebu. O se men san ma offense. Ya nya wudeni, uye buei. Meme had yensi. Ensi da. Enti ano onti na on for madam fo a fa hwe. Enu nti Ghana fo nyina nti omo epe no kore oman yedie nti na me ka no kora che nti na omfa madamfo a wadamfo fa no emfa kokko mreme nyame adom de bia ye sori edidi ye shata ade ye da ye sori. The question is into ka say be ye say ya enye say ya me medi 22 cedis echi 50 Ghana ne ho echi e ma metena ha ma me ye he sori nko ye be ka no kora kire wo. We voted for you and we expected you to do something. And it is our job as in some trouble to tell you the truth
nsɛm twerɛfoɔ no na bebree no a wɔmafu enti ama adwuma no ayɛ biribi wɔ hɔ na obi ɛyɛ ni program a wosi program ni ikɔ tia wo ɛne nti wasoma nkurɔfoɔ sɛ yɛnkɔ boro wɔn a ɛyɛ program no wani abie wani mie yɛ ɛwɔ sɛ wo adwenkyerɛ deɛ so bia na adwenkyerɛ ɛso bia na adwenkyerɛ awo sɛ yɛnkɔ bo wɔn adan yɛn wɔn kasa tia wo ei na mu dwuma mu deɛ di dwoma ha ma Ghana ha saa bra na nsɛmtwerɛfoɔ ɛsɛte wɔn mo nneɛma a no wɔn di dwoma ha ma dwuma no na mo wɔ hefa ana dwoma ha ma deɛ ɔno ɔnyɛ Ghana ni ɔn kwapia no wa aboa na in any case kura no woyɛ deɛ yɛ asen ka wani mu te yɛ o ɛnɛ nsɛm a yɛ a no wɔn ka no is it not true nsɛm no ana yɛ cooked ɔmo ana ɔmo ahyɛ da bɔ mu tirim na ɔmo keka nea me keka wɔ ha yi sɛ mama wo example 11 a finance minister de bia wahyɛ fitaa kootu bible de ebrim nkrɔfo ani so is it not true sɛ papa we bɛka kyerɛ yɛ nyinaa sɛ mo anyi 11 ntom na bosome miɛnsa bia yɛbɛbu ho akonta de akyerɛ mo ne akyerɛ mo ne yɛyɛ ɛnyɛ no korɛ woyɛ mpp ni a wote hɔ ne mu a wosi wadwa no memenya wo dan ɛnyɛ no korɛ papa no wanka ever since G11 2 mu no how many times no wate say why press conference said ye bɛgye atum no one nam region by region na offering crofo na all catch them say mesra mo me anyi 11 ntum na all chirichiri mu kye no how many times no wate say finance minister Kenoforiata wa science ntwerofo nhia mu adan a obu 11 ho nkonta watch da onte da na se meti hara mi refer no to ono ankasa na semo a oti baby say me make you party unpopular we serious kitikiti say agro wani so intanu nti we say mo kwankwa no na mo beburu na akosi da ban se mukunu o mesa akuni biem nkuni biem atutura sem ene na ekoso wo Ghana ha okokan yese nka omo nso a womo emma studio emmeboa ene ye so mu on social media ha wa ba emobo brofo no so mutumi twiro kama na ne omunim ni sese de na ntwie ni podua anchere wono ankasa ne to no wo komfo akoto de kom ene ebedi wo nsam ache me say the worst you could do to me and say usimakuno na mamu ofun kura ukumi ase ye nyina ye kohome amamu ofun e koso yi ukumi wo ho ase ye nyina ye kohome ye ka no kra kyerate ba bi se me yenka ntinga metena ha no he every day is good morning wanya papa me be ka no kra na kyerɛ wo me kyerɛ reality ye ekodwam ekukodi dwa no ene dwadifoɔ ma wo mu nyina sika wo mu di dwa asai bobɔ bosia enkofo a wo mu adwuma bɔ wɔn ye ka ho asɛm hwa kwan asai nkofo akwan sese kwan no ne omo ese de omo ye ne se omo ye selective wo a wo ka we mu ho no ne aye wo kurom kwan ama wo onka ye ho a ye nya wo kurom kwan ama wo eno ne ne ekoso reality no ye ka no de a kire wa wo te ba bi se wadwa na wo ye de wabufu ba siesie Ghana senka Ghana ye enkasa fabrics ose obeye wedding eno an se odo kala be kwa ka kire ne se bi akala ne ye se asa obeka kire se kwa no tumen kasa biem obehwe na waye bibia kama e de ama wo obema wo fabrics papa bi ama wo de adi wudwuma enkasa odemu number 1 me la to en crying makola shopping mall ho
Womo any Methodist bookshop any di anim hwe e won kran makola. E pa cho ko ho. Uduru ho no ma obefrɛ 0243 422591 0243 422591 na ontumi enye woso. Afei akuafo HJA Africa apatena CSIR ama womo de organic farming aid papa bi e de aba. A natural multi-purpose liquid organic fertilizer ebe boa ama ukuayo no atumi akonkan papa me pa cho bebre onsaka bia ubetimi e de 1 liter agu 2 acres afuo so ama no aso bebre ma yenkwa wo ma no somra na afei yensan entoa enkomobo no eso yani owura kwaku krobia asante or programs officer Media Foundation for West Africa. Yale ne kwatwetwe enkomo minu ya timi kan FM suni ma chen. Yeah. Na pomo ko de. Nyame adom na nso e. Nyame adom yenso so ye ho ye papa. Na we de wadaro ma o. Afedi ensem kire adwuma yi wo ye wo program a ye nim se station bia wone editorial policy no. Amanyofo se wo se ye de bra wo no ye review. Minu de kan medase na mede nchason ko ama wotefo nano de yehu UT na assessment na enyan na enyan na ekai and was say yinyina no yetu ya no eguso ye de ensa so eba pono so na yesori tia ana say yen kasentia because enye de kan ya AC Litina committee kakra I think from January 2022 radio adan ayewo adan dipabonu forta mokwalo no mkutukuta weapons kra ebura radio station na omoye program ekoye basaba kekika omonyo mabomo omokoye ntonia no mubusa na din peno efeno no wadame esanse obi etu nchine ewo adan ho Songo Lagoon no so na radio nchine no chese amanfo adwuma mu yedidie no na nipakoro ye de nyina ahye nsa aban de ahye nsa na amanfo no bi ntiase sentonfo adwuma so mutie hatie ha no mu bohu de wo nipa bonofo no bo mu asapasa omnioma mix o de ye adwuma kasi mu bo no nyina gu mo hwehwe no wadame na me no kasai no wadame yi ehye fom chese me kan se oda fom a wowo esan se adwumadie no ho ayi a wodi ye de no ko ho ko echi ni tun mu nyina wo enso so nipa bonofo mo bo mu ho no nti se ya chi obi a na se ya mo obi asutwe bia me bosomi 2022 so benya FM enso so ewo wini ba se elmina ho baako eno so saa nipa bonofo bo ho mo de na fuel ya mo de ma apokofo de ye adwuma enso hu de ru no makobo se nipa bonofo bi a omo ben aban no edi sika no edi fuel no edi ba edi bre apokofo na no makofika no mo asa ba be ton wa abonti eno omo bowura ho kofika no mabo mu afei na hu court na no nem se hu ruling aba da bon ti ebe kaya eno kwa de afie mu na isi 2023 da bon FM so see NDC former communications director bi ho ebo rem wo da bon ho ebo rem no na ekohodi sentonia o tifu mechi tintin na sunu ye nyomanoma na minta de yesimi nya ruling against you mo any de aba beti se ya nhwe ni ye a ede ebe to aso na nhwe a the press freedom aye bohu de ro ni pia kwa ni mo esiti ni ye twekwachi enti se na meka no I will say in a sorry to ya. But who say a binary issue statement, even though there were issues here and there on the statement. I was saying in a roundly criticizing. Okay. Now yanhwe aban no say issue bi ba say ya ne response and said ya na wo musifa etu ho anamon edefa so far mo Media Foundation for West Africa say na mo hono no. Ubebo ni akwachira from 2017 ABC afi
who attacks on journalists in media houses, press freedom, over 17, 20 plus. Say, you boom penny, I share a modo say, Nayena accountability from it. Say, Nipako Mudi said, you man, Yena Sutri, the Anaya one, a new no anami, and send a mekan, and said about the year, Mujina Sutimi Ruli, any Benya FM, the year, a goose echo up and down, you pet any day actual one. The Akanina at the Susihono. Which is what contributes to a impunity of crimes against journalists. Nipa na omobora TV studio I could dibonino. So when them say be bora ho na ye betcheme na menya asotwe bi na wo hu se obi koye bi ene ye ne saa obi fofo bi koye bi ne ye ne saa o tu saa na mo na obesu. Enye nsentefo nko ye wo ha ya na amachufo ebora court. Ama Jaja oti akunya so ebu aten no ekoye no basabasa say yansoma anhanko bi kwade nsa ko bobi. This is extremely lawless and needless in the democracy we are trying to build. And see you know enemy can e chairman for kutupa ama omo eti so say na we etima koya e chena mesumeti akoye enti ye chef ye sisu bia say I was saying, I say, at your Nipa do see you to say, I say, police was your mature. It be immediately. I was say, I bind it would demonstrate again, say, so indeed, of what press freedom. So this is the time for them to prove that indeed, this is what we want to do. Yeah, no, maybe it's a secret for so no. Utia and in an airtime, say, the basic room money before so. Okay, and yang number one responsibility as media and say ye be hoodi aban bia accountable on behalf of Ghana for enti say ene yera otemeka enti say ene sa responsibility as media ye na enema bi say epiepie free mu ba obi hunu ne say media for de munya wo mo agenda bi na wo mo encourage afofro MME the right thing. Is it almost per se you deviate from your responsibility no? And as I say na almost per se Sa pepe adia mante no koye no. Say so one fan in sakwa anko bobi na wanko ye obi a si you can say ehunahuna so intimidation so ehunahuna any takashi na odi show bi mu say echine bi ni pafufo so di say di adwuma na onwe wakunya suro so na wo hu say di amiko ye be ye say na ye be ye say look we are all journalists we do investigative work do maybe a wo ye adwuma no say no akaya actually say obi di say adwuma ya ye bonu tuo ya kunu krom ha be sine ye nchi obi antumu ana say obi an mfisi mra so o di say adwuma na afi usuro nti afi ebo say story a obetumi aka na abebo nipa ho ban story a obetumi aye na oman ni sika asabi o ekodi obi nsem a ense say di nsem contract bi number bi ense say ye nipa bonifo bi o mo say man na obeyi o mo adi ama ye si ano kwan no na afi wo bi na wo kwa na afi usuro say mi koye say na betumi because we koye ma we koye na say na koto. This is what we are trying to avoid. This is what we are trying to fight against. And see, okay, me know ya adwene. Anya back for so to UTV, and this is UTV. It's in kind hanum by far, you know, any TV so you can TV stations and nipa do show this is UTV. If nipa to me ko say how about Ahenkan FM? How about radio ring debate? How about radio stations say word today? Community radio station. How about them? Oh, Fabio didn't tribia between us. Sorry, I can say, and ye say near Yeno, or more UTV, and you to it for Namoko Blue now, Montana, and so ye call about Ahenkan FM and answer radio station, yeah, and you maybe or several community now, or what regional level, no, on the national level. Send a Missumiko no after all, before I will be entering. Now, facing 20 or 2 from 18 or cancer no school.
This is what we want to avoid, and this goes directly against the constitution of the country, Article 162. Clearly, nobody has the right to interfere with the editorial policy preference of any editorial policy or preference of any media organization. And this is something that we're saying that I would say it's me enforce me. It's a good example. We are looking forward to the first thing. Na yes, to show an example for everybody to see. Okay, and my next question would be National Media Commission. Yɛhwɛ wɔn nso interventions ɛne wɔn nso reactions and some of the bebree sisi sɛ nea wankasa wa chronicle incidents a esisi National Media Commission ɔno na ɔyɛ yɛn maame no wɔn nso so asɛdeɛ ne n'adwuma a wayɛ over the years sɛ na muhunu no. Over time about the National Media Commission. For we crazy, meaning to make issues statement. My issue, but we saw my church bro. Fubia George Sapon been an Sasha say. Okay, all right, that's fine. Which is good. Which is good. Menyan can hear, but if we must so criticize here, it is great. National Media Commission, yeah, can over time. So it's about time I also review the National Media Commission when you media. Right after we got into the 1992, right after we got into the Fourth Republic, and the 1992 Constitution, they buy a proposal recommendation. But to say, the media landscape is no longer like it was in 92 or 93 or 94 when we were just now liberating the airwaves. Other my baby radio station, I can't BBC. And then we're over 500 radio stations now. We need to have a look at the work of the National Media Commission. That's the truth. That's the truth. That's the truth. It is doubling money with TV, so a whirlpool, a bully pakum, country NC. They will tell you, say, they are not in charge of content. Almost say infrastructure, no, the kind of infrastructure says if you this authorization to use this frequency. Now, when NC for say that NMC also content on this platform. Nico Moody Jumano, a quite better. So, what are the ethical and professional standards? And no, NMC for Juman, but over the years, really, little bit to only almost kakwa. They are not doing any the work that they are doing. Does not measure to the standard and the expectation that we have of them. And it's about time to revamp and radio support a kind of National Media Foundation for West Africa. Over time, only a was so at some point or did it to be born to appear on him. But the point is that we need to revamp this NMC. The airwaves are free, are empty, and anybody is doing anything. And sometimes you don't even get, that regulation now to help us do the right work. Even if I'm for about UTV as said your kind of pepper pen UTV mpokra no aye nyina say eye kese na say won kan ho ene abawuram we na other radio stations ya ha so I think last year or two e bimba hasa adan ya osusu said your kan won sem no ne enya adwen e tokosu say ya is Ghana worth dying for? No, what is that? You see, the animal we in the 1992 Constitution, actually says people have the right for a rejoinder. Say, "Nya wotu fumeti awukase. Wo kan bibi no bi hu ne say one kan ye, and na say ono so wa aden chere bi ye different from yours sir. Also otimi kroba no try aden chere no ba. No de bre wo say kofi mensa na adwa menu a wotu fumeti a wo kan me ho asem man. Me so mu asem kan. Me ma se ni. Also so fa tuga na manfo nti. You have the right to a rejoinder, and no one young to ma emra betimi adu. And to nipa bi antimi sort of say me di kam so me be wura ma me so me kan bi ana say me di takashi me di me ba obi a so de be ma be ba and de ntokwa ne yoni basa ye sikuru bi susu ban. And so we must wrongly criticize it. So
na yenhwe na afi mimi ye bi ye de nkomo yi beba to no efutu ameso me de be ma ye nyina to central for and I am in no way blaming any media house or putting the responsibility on any media house. You see, I think that over time AI be been and say mujo FM kwa say oba bi kuta aba eti bo ra TV station radio station the future will be or show so one here one setting will be a do ba say oye ho wa de na betina show so as a guest so me kasa we no all kasa ni pe bia babu ra o de bia be ye no ama abeya asem kese yen hwe yen hwe security a wa no so a wo puno nanim honum entrance or reception honum who is able to enter uko radio stations do on my na you obi atimi bo room sa na opie obi atimi bo room timi kwa on air no ko disturb wo so I was saying me ni ko ho ne ye si pampim bi o honum a I was so to prove a chere say o ba show so when he invite to show be na oba so I was saying to me through go inside man confirm say ampa nipa ye no ho a oba show so ya man kwan fa obedu ho no ma frɛ no papa na o invite him the producer na o do buy man me do no no fa man nya sa dia ya mpini ma onko wan say nipa 60 or so to me borrow TV station so nim be a UTV for a TV program no war studio hall ewo pa o motimi borrow a hon man o mo ship house this all fro abronsin we mo chire ho baby esa cross to the next building and kind of be and chair studio ho me wan ya wo ntumi and so everyone say me 30 years and we need to be very careful about our own security too at our program. But like I'm saying, I'm not blaming any media house. I'm not putting the responsibility on any media house on this. This point, the responsibility is on the government. The responsibility is on the police to ensure that we bring these people to radio stations for you. But all right, inti final one no be ye nsɛmtwerɛfoɔ for no enso so yɛse sɛbe ye tu akurafoɔ no ye tu agyinamoa so ɛfo ohwɛ ɛnɛ ebinom hyɛ da paa yɛn nuanom nsɛmtwerɛfoɔ yi ebinom hyɛ da paa yi wɔ manim sɛ party we ne ɛtaa n'akyi enti papa o bɔne o ɛno a ne sɛ ɔno deɛ ɔkɔtena microphone n'akyi a ne party agenda na opushi wadaroma ɛno nso so no efiri is it that akatua yɛde ma wɔ mo sɛ wɔ mo bosu akatua na ɛnso wɔm ɛne nti ama ebinom de sikani brenti edi sɛ adwuma no ana ebinom a no mo ya manyɔfoɔ no ma hyɛ da tetete nsɛmtwerɛ adwuma n'akyi the mechanism I think say there can be a place for us to have this conversation about media professionalism so ana say kas yedwuma di ayidi ayindi ni ye mesre at this point the yehu no nanu I think say ye de san komo we ta to a wan hwa na akoye say ye justify nipa o mabo abawura mu akodi sa abone a journalist could be aligned to a political party say central new could be say ebi ameno me NDC ni ana me NPP ye sra ne say udumadi mu a wudie obey objective so any nye nipa ye free you baby could be say be a fee no na former NPB me papa ana me offer enya ye fee your party but the condon central for adwuma eno na managing eno na nyame ma me talent a me media ye se me be eno no nkyere say because me free obi fee ntia free ye be na you know I can't become a journalist but if you're a journalist you have to be objective and do your work. I think say a brebe ma minia ibetimi afre na nkomo about media professionalism but say be ya yen ma manfo adwene nyomo kese the point is that a colleague journalist and a media house has been attacked. Our conversation and focus should be on addressing the issue of press freedom and attacks against journalists. And maybe another time we can talk about professionalism. Okay, Kwakuma, you're not senior fancy hanomo na bibiani nso ebesa ba na mo training no ebrebe na esen ba so biom. A few other ones be or honma o de ye komona ye. Mate ye da se papa. All right, Intiane Kweku Krobia Sante, or your programs officer, Media Foundation for West Africa, and you know what train and common. I don't see, I don't know, making a point, Nasi, papa,
or see the moment I would be in some trophy when you be me saying, or they no bemuno. Ne Baba said the beauty of uncommon a ye dear. Ne Baba be ye. Sa ade no was ye na ye twen adwen so na ye condemn me ene a MPP for na tia bam ena sa ade ne koso ene nti NDC 40 baabi a no mo so sresre ene de NDC 4 ne ye nyina nsem trofo na adwen be ye pe but wo de wo chena ma ade ne nane ne hwe this same NDC 4 ene omo bon nsem trofo na baso omo ka bi de man nsem trofo no sa NDC 4 kro no a ebesen atwasi na omumum edi NPP fo nkomo na MPP fo mumu di NDC fo nkomo erade nhunu ye mobo babia yaduru no ma ye nane ye homra ye ba ye de aka nyina etoa so e de ama wo hye ne nso ma ache ani dwumadi no edin tiewe ma ye ba ye toa so. Hey Jack, it's a bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Assemble Woken. Say textbooks, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabekabi, you will book no any free crutch, ecopium tertiary institutions in England, and sorry, offices. And now what be bookshop kase and I will pay books in the Gumua. Also call on one sa ebekabi kai national so. Say ye turn in doso pum sanso and I open back pa on sa ebetumi aka akim odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe ni mo frey was 0244293632 and I say 0203083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ebrenaso Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm Panebeja, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannon Sir Frames Oil, Energy on the Go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edwin Tuma Boma, a few way Ghana Premier League, no, baby, be a commentary battle from no. Yegina ho, Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti, so we are driving in now, perpetual papa, diesel papa, fuel, I would be good cam. Nedu bakwa jojo, nedu abajojo. Mankwasa engineer Frames Oil. Yan any wa affordable product. Say diesel and petrol. Ya boni da form chi wo bia de. Anuti baby bia we shankani wonam. Who Frames Oil filling station per move ho. Na ko bugum. Frames Oil, energy on the go. Afewe Kumasi Asante Kotoko. Matema phobia. Accra House of Folk. Never say down till the bones are rotting. Great Olympics. Olimashi, Olinkwasong Konsong, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Me say, watch out for your sports host, Joshua, Kwabena Ejanim, Anna, Kofi Ejiri, the live commentary, and Bremo, live on Ahenkan 93.3 FM, Frames Oil, energy on the go. Ho ho ho! And Penfo say, Bembe sin so much no ham. So once I'm born top and down, correct. Na bibia dema, en Casa Fabrics. Aye, TNE, en Casa Fabrics. En Casa Fabrics, the whole Ghana. So upe bebia ya ton fabrics, make your material papa. Near the pam tide, team says you, a fena aquana, a wana beko. En Gramontenson yawo. So watch him dining in Potemoha. Now person with your fabrics, a tuni do doom, a betonwa. Bra, nien trying to sell it what Emma wholesale price. En Casa Fabrics, make camechro, upam the aqua wedding, engagement. Birthday party and I'm po a year some material need a na ehome asempetia men kan tenten so what top product free and Casa Fabrics one casa no on casa ho en Casa Fabrics we echi akwan e wa Accra and our friend e was 0243 422 591 0243 422 591 and Casa Fabrics say mam work de akwatia oda manso aboabo asene abo any baby a wishe bia say you pom ha na upe fabrics papa atodia en Casa Fabrics e hwa na beko en cry waji babia Eye kikim eye bonfrete me Canada Ghana
Ghana Premier League 2023-2024. Oh, Ghana Bede, Adwuma-Adwuma Bede, Ubati Solid Sports Presentation, live commentary brought to you by K Asansu Furniture and Ahenkan 93.3 FM. Amafo, a few week Ghana Premier League, K Asansu Furniture and Ahenkan 93.3 FM, the best radio station in the East. I come to my Bachima, Ejekin Klein, near the commentary, bro. Shannon, say Ghana had here, say Open Furniture Company, our what and Kunya, or what tables, or what furniture, a Tiapona, Fena, Konona, and what Woma, and one K Asansu Furniture, and Canadian Mountain Sudia, baby, will be to Tunanamo, Equadiga, ever furniture, on your money there, and one K Asansu, Open bed, Open Kunya, Open table, Open office furniture, and a Bibia, for Nichre K Asansu Furniture, numbers you, Yawajoye, Woman Ahenkan 93.3 FM, and a few ways, soccer season, I'm the live commentary, all the league centers in Ghana, at the bro, now one edge league, and your Crobia, Santiago Tokome, Temba, Fabulous, Anna, Phobia, never say down to the bones are rotten, Emom, Great Olympics, Olimashi, Olympus, Obet my Bibiana, Ebiana Dreams FC, Ajay Adia Bonobo, Mediama, League Champion, Ometim the League in Aquana, and yet, Ahenkan 93.3 FM, and K Asansu Furniture, at the commentary with your pole from the all the league centers, at the bro, Saupe K Asansu Furniture, at Yakwaya, Fred 0266 859598, 0266 859598. For your solid sports presentation and live commentary, Shia, Joshua Kwabina Ejanim, and Kofi Ejiri, aka AJ, on Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. K Asansu Furniture, the best furniture shop in Ghana. Stand up. Solo means Rodipa. Hey, now by school Benonya. Wait, what? Missy, BC or coach computer placement when you be Sanya one final school papa. Sanka modern the Nicol Living Bread School Conference. Akabano and Kobe 6 ones. Nami and my memory. Young Anna, a bunny BC 2022. Ye D kind our Prim Central Hangina. A bunny UC Mass and Swa. The whole Ghana. Young and you Rudy kind. A buying crab boy abaso. The teachers for the good from crèche up to JHS. Yabajo Bano and Teteyade. Obafanekwa. Se Ope Sukua. Omochra. Yapadia. And you're not a young Living Bread School Conference. And I was on the Bano Eba. Yakwada Bakokra Compresec. Wonya 8 ones. Ama Oda MP. Aqua Bona Basu. Ewo Sukubu. Ama the free scholarship. Hey, wait a minute. Na school to say they met me to home fees. Yes, school fees in here more treats. Get to be a crowd. We are meeting me the Ababitia. And in here they say, what do Bano Ebeba? Say a bassa Bano cry a man scholarship. Yabemani be free. I'm an Asia dear. Hey, go to maybe one. You are come on down. Say, Udu Akama Wabo at the Tay Junction. A kind of down now. Your soundboard is you. Ubetin your frame 0559 398499. And now say 0204 714040. Your sign so a car. Your battery Padano from Mufi at your best. Your password. Your sign Edward. The Living Bread. The best among the best. Driver, na fa me ko obo ade ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twamasa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mba fie biu. Na onya na yaresa. Wo fa ni besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bia ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti ho saa, wuti ho gya obo wa kuhu mesra yade aka wa to dem yade bia help ya wudi kopie mo obo ade nsa wo mu heba clinic a wo mbete ne te say ye yefunu yade ana wuti pai wo untumi ngo bema ana oba ntumi ngo oba wo ne bema da wo untumi nsane wo bema wo de boss wa no agemu yade be ne ha wo na ase na atatai ana se wa honhono moja broso ana wuni moja wani ase ye fita say ye nkrodo yade bia help ya obo ade nsa wo mu heba clinic timi say te say 100 cedis 120 150 ekwesi 200 Ghana cedis obema ho adura kwa akonom ama watimi anya wapom dia
amapa na sɛ wokɔyi folder wokɔhu doctor yɛyɛ screening ɛhunu baabi a yɛadeɛ ne hyɛ ne nyinaa yɛ free metwi ka wɔ kurom ha obia information a ne ho adanse nko a na odie doctor no wɔyɛ adeɛ wabene kɔna kɔgye ayarehwɛ ɔba adeɛ nsɛ wɔ mu herbal clinic ɛwɔ akyem ɔdan ada a ɛbɛn masalachi so mills wɔnom pɛɛ number no ɛyɛ 0532333372 me meya pass was in social na aka university papa me nyama and one heritage christian university college yeah wa amasama stadium nechi very serene environment for studies a day na heritage airsom 860 a christ centered university 24/7 wi-fi internet for students hostel facilities 860 board is for MOA entrepreneurs and also ready for job markets for best student media or business ideas sika ama wo bibie wan kasa wo nyuma into baby school no now a business owners and a laptop really programs ben wayo BBA accounting with computing marketing human resource management information technology management BSc information technology and information security for science BSc nursing and a bachelor of theology. Wow, mature students 25 years and above and to me apply AFEWASI SSC GBC HND Numina 860 is also running 12-month specialized master's degree program MSc accounting and taxation accounting and finance MSc human resource management accredited by Ghana Tertiary Education Commission affiliated to KNUST and a UCC from 020-229-8399 Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, Simano edu ensia na abo apa no nkron ho hyene nso maache eno ni dwumadie no edin Felix and Factual mosomfo me obuoba ofori amanfo yeda so a no kore kanea no ne yaso ne han eto ahwe kurum obia ope no kore no nani eje saa kanea yi ho papa omo empe no kure bo nso hia ama no musisi um tirase yeda omo so na yeto aso dia ma we nani ejuo de jakokọ sasem ni fie mo na makofa aba sasem egusu a ye ka ho asem ye da so epono so a ye dwendwen ho yi eno na yewura Alan Chirematen enso so edina no atomu bi ba hye ne so fama me ene eye October ne da etoso enkono akakakra na October nso ye pian kakra ye be ka dia kogu na ye de aseda de ama Nyankopon nyagidie sese de tie bia nso so October ube wie na somdwem ni akọ November na fe showdown no proper ya hwe edi ho enkomo Nyankopon ya adomo a ene ye dwoda ochina ye benada ukuada ebe ye 11th October kane mampani John Ejikumkufo ne ho kani a woto fom one ne tena ye se oyire ni okunu no emfirinhia podi aduosia baako 61 years and omo live together as husband and wife enye easy enye easy finhia aduosia baako ni 61 years hey I see Nyankopon ya adomo a ukuada na ye maame efura ne ntoma ewo ne tintin mu no wo mu edi ho na wotweda na afei oma hwe da odi ayie no ebehye na won atimi aye enti ya na wahye ne nso edi amame ukuada Nyankopon ya adomo a na saa na wotweda die no ebekoso na omo kire se ebekoso ewo kanema mpani John Ejikumkufo ni fie ewo eye peduase poema ntem ha ya peduase na dwumadie no ebekoso enti ya na wahye ne nso edi amame na back to NPP4 hooligans a ekoto share UTV so no obi beka se ene de ene no nkwa na meka ene no nkwa na ebeka because mpani se okoto se ote unua so a ka che nse sori yeso na aka se sori ne so a osori free hope oba ha na sabio wo mo kura mponu a mo ye ayi apabene no na dwuma di omuni edi a se ne de omo so emu ombepo sai se de oku ayi entontom no ye ntena ase mani nduru ho no mo e wo se yetimi e kire wo mo se de omo ye no e we kura sabi wo mu e nkura se de e no omo kokko ye no e wo se omo ye biem e wo se mpanimfu e wo party ni mu nyina si ontira se e wani wuom because de akoso no enye
utimi tie papa panimu bi pa oferefo na wo hwe defense ya wode ba Ghana no bre sisi apa de Ghana ye suffocate no mame nkoso na me fa sedam fa ma offer mi wia na yera Alan ne nsem wode atodwa ne abaso na National Media Commission so dia o maka no ya abaso yenya ne ntiazo se Ghana Journalists Association so de o manu atum bi Ministry of Information so akasa ntomu nyina akasa fa ho but the question is kasa etoponko kasa ntoponko nkrufu ye sori ko yi nkrufu bi mpanimfu bi white man and I said the man in the white suit sitting somewhere and I can say monko ye wei ene oja won kan mu gu mu ene omo so bibiri adwene no ho atete twoma nti omo tisi so say ye bekọ akoye ene omo be ye de omo ye no ya awere hosem papa a wose ye nyina kasetia offer fertilizer na egusu aye ka ho asem o se men kan kire say 100% Ghanaian 100% natural dia wudua bia say ye nkate abru say ye offer ne say emo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon dien ye keka ko ho bia nia watie bia no mpacho ana say dia wo ye ho adwuma bia no yes o de fertilizer yi egusu a ebeboa amana so do so ya na wa hye ne nso edi amami ebacho atimo dan obekọ tales and details agro Mr. J ewodan abenase Mr. J wa abenase ya na wa hye ne nso sanso na tales and detail no eno no ewo odami market Farmers Home Agro asama kese achim dan ya hoto agro Biski Agro achiase New Ebremia Magina Harrowfit Agro on Crown Filling Station e die no hwe won kokọ Francis Agro nso so ewo abem sanso ena Farmers Choice ena Maranatha mu nyina ewo kedi akuase nso ye nyame na ye Plant Gold Agro Kufuridia no echi Suhum Chester Agro Chemical Buedua ye Showway Agro K Danso Esuom ye befra HJA Africa 0257 315132 0257315132 na one won edi juma ye bekwa homa ne so ne ani owura Ambrose Etiwa akwotwetwe nkomo no acting director corporate affairs at the man National Service Secretariat yere ne kwotwe nkomo ye Ambrose oti yenka bibia bokode na anopa die ba wo nchen mo letter mo dia babontin so anase mo release am dia babontin so ne pese yedi mu nkomo kakra na no ye ne National Service personnel for no kasaye ana omo kire se mo panyini ekokan se yatue omo ka from August omo so kire se free August no omo ka no akatue bia mae ene se ye nya ne ntie se mo so mo de manu atum bia ye beji nchiremu yo me da se me chia ni tie fo nyina no kwen samene se yetua August so obi se ne nsanka Augusta ene bia a peculiar situation bia ono wo issue bia money allowance and by say bia the form no a the track a mantem and also issues be otherwise August has been paid and that is on authority and I'm sure it's evidence for why on back someone's account August allowance so that is there's no contention on that now sense for agitation so now can be said Amokasa so be as can by the na the mintina and dry penny or says be introduced as a kata say to come and lay their fears say the in allowance and mamudadi the bitia many can say I'm for payment for September and Tino all the regional directors so my approval September allowance lab head office me sure send that you could me and then you are paying for no ebecho no more approval no more the call gives for no share issues no na amutua allowance no through e-cash until September new year that just October any arrears na as a tioma no and Adwuma you issue say it me every September payment in the pay yeah shall say you on so on wage you say service one be a October sorry, October ending, no maybe national service. Very much aware of that. You know, per se, you're bombarding the YouTube music coming in our more and October, the Abbey, you're almost at the start. Okay.
All right. Ba kwa no so mo raise issue fa ho ye sa entumu bi e ba ye ene kakra bi e ka mu no. Omo kire se no so boaboa no a enya de aba akokra omo nsa aka. Wada roma no so sa ne tie. Anu yentu akra no na ya fa na areas no yentu aye. Sam sente o se release na ya cho me say areas no so ye ho tuma. Say eni nyina ska ba ko adaba. Nti say normally if you say up to October you are need to more areas na mo nti e dey boom aye ho tuma. Nti release no ye very clear say you try September you pay. Yeah, areas no ni October allowance no so ho tuma. Be chama o. And let us say in say so maybe October ending. Technically you do October ending we be national service in November first new group will ever starting. Nti the yard so say very much aware of that timetable. Until we are working towards it. Say everybody to music and so more free service no more. Okay, all right. Yerama yenase ni nchirimu anope wodi ama yeni etifo. No, that's it. Okay. Enti yani ora Ambrose Armstrong Etsiwa Junior and Kwatwetwe Nkomoye Acting Director Corporate Affairs National Service Secretariat and yene kokobo enkomo na nunti service personnel for no over to you or kyerɛ sɛ mo nsa bɛka musika ni nyinaa nti munya abotrɛ mu no nso ntwɛn opɛ na ɔmo akan wo bɛyɛ na yefiri hɔ no mo a papa mi nim sɛ mo nsa aka no a ɛyɛ one issue a ɛho hia pa akyemɔdan taxi driver security through DVL mpanimfo kyerɛ sɛ bɛsɛ 80% cars yɛ ne nam akyemɔdan ha nyinaa wɔn papers ɛnyɛ papa ɔmo papers ɔmo forgery ɛna ɔmo de a register but me pɛsɛ yɛgye nkyerɛmu ni yie is it that paper baako na cover sa 80% no anaasɛ 80% of cars na ɛwɔ gan ayi atem ɔdan ha no ɛna ɔmo nyinaa papers ɛnyɛ ɛno ne yɛ one so ɔmo papers nya me already no me no ɔmo nya adwen wɔ sɛ wobɛhunu yɛ sɛ yɛ ba bɛyɛ inspection Togo car na ɔsɔ bisa ho sɛ Togo car no efiri border so na ɛbaayɛ eduru border no so nya ataban ne 2 year ɛna beduru atem dan ha anaasɛ sɛ ne ho asɛm esitiɛ ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛ ne owura no enkonkobɔ ho enkomo wɔ no ɛna ɔyɛ atem dan branch no manager ɛde ma driver and vehicle licensing agency engineer Mark Isaac Tekpe yɛde ne nkɔtwetwe enkomo yɛwura ate yɛnkan kan fam suni maache na apumbɔkɔ deɛ yɛde awurade ase na wadaroma o mo nsɛm a mo kyerɛ sɛ bɛsɛ 80% of cars ɛwɔ is it akyem dan ha na asɛm pɔtɛm ha nyinaa ɛna wɔn afɔgye wɔn document yi bɛsɛ sɛ within ɛnyɛ Mike within ne yɛ Isaac Tekpe engineer Isaac Tekpe Tekpe ɛsɛ Mark bi anka ho engineer Isaac okay yɛdase ne nsiesie well deɛ mehu no wɔ akemɔdan ne fanase bi a asamakɛse no ne areas wɔ nyinaa asɛ cars na ɔmo de ɛba hɔ ɛbɛ yusu no dodoɔ naa yɛ cars a ɔmo de fitoko aba ɛnni custom papers na in fact ɛyɛ ade bi a ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ma yɛn ɛfɛn de sɛn DVL de customs because yɛ ka bi sɛ ɔbɛfo sɛ leakage of what revenue but deɛ ɛyɛ ne sɛ obi wɔ hɔnom a ɔnim ho hwee but asɛ because of car ne nti dɛ wayɛ dɛ wakɔtɔ ɛna ɔfo bi wɔ hɔnom a they are aware sɛ car na ɔde ɔtɔ na ɛyɛ soko car ɛna ɔmo ne saa agency no yɛ arrangement at times yɛ kasi yɛ mbaki wɔn saa ɛyi roadside checks a so ɔmo te se aba a ɛna yɛ ɔbɛn sɛ ɔdan kurom nyinaa da ho lɔri kwan nyinaa da ho bisa ho sɛ adan ti na se yɛ mbaki wɔn roadside check a ɛba ne saa na ɛda yɛ nyɛ saa exercise no you see a whole lot of traffic in the Akimoda. They say they don't have to pack a car after the exercise no there's a waba na minim de ya no oti wo was say
Even phone any police phone baby a friend size. It also that we don't see them in town. And in fact, I problem can say by a far because now same one is on I develop a software via our head office. I say, ye kini ube road wedia. Ye boy no man won't pay. What's no man I double. Boku no. Now the ye or down. Na a fake. Now the woman that na a gen. You was problems be free. The abandoned sana na ye delete the a fake na was system because they ever say sure say the aircraft genuine papers are fresh station now. The kind of man I was on the I said this and affected the affected man let them for no among my friends can't copy of the documents no but now the either when you know none on one so what else it's in fact a problem can say but anytime we have what we have there at our office no it was just a fake quickly now near afraid ahead of his phone was a delete and feel with our and shame. Yeah, this are every started when you die. If I say, but I never quite hard to say. And conformation may be on your road ready. We don't know those who are doing those already are a friend say or now. Anything we are not can't even for the but yes, they have the stickers. Any problem if it's here. But you see, what to me clear cars the being home say car with you and and now near with everybody the boss wa. Kwansua I bet fast why I bet so because who are who uses that already know. Who may be out with the free. What does it know? You don't bet so many and you know the first phase yeah clear yeah flat system. Now you're making sure say general documents no and as a general registration vehicles no that way system. Now say every have a car we near ye free now near system now yes you still have it ready what they in the studio. Kwansu be faso be hu na kwana yes money again. Mo be faso. Okay, very well. Very well, very well. But one issue I will raise ya me ankasa so no I say aha ma adwen bebre pa me bisa say say mo kire say Togo ka na timi awurewura mu aba beduru ha no mo a Togo nso de enim say ni Ghana ha eden ya ebetra hye bi ansa na ba eye he fa na ka ne fa ebeduru ha mo ncheke ebeduru ha mu na mu say Togo ka no adan de be ka na say ukoto we kwa bebre amode fa amode pepio kwa bebre bush bebre amode pepi ana ye omo agents bi wo hono a omo Togo ha omo no de ka ne right inside as to how they manage to omo fa main road villages no cars na one de buy we dey say 1 week or 2 weeks another one month work also ye ko ha ne apake wa they are not where that does across the town na if you grab on mudu friends of flower open for me road so open for lungu sa e go pie wo friends pampram no dia be pie ha etina say I never go boy say e na cost of one two am ya card here o de na plate for bo na ya no de ba bi wo the old plate bo as if they can't friend a car somebody for village so it's would be a car what fresh sense oh there every home use car be what said it's almost died in so you treat you know so see so a cartoon now said the bedroom it is almost the same no support to be every I want to say every car we have friend say even be a old car. Oh, I don't know. So what about I said that bush there, but can't wait. Ejina per revelations what they my na just penny for no the root cause. I don't know tackle ni ho na drivers ni mo mu no ya ade na famu aba beduru ha no mbetete no. E penny for there say they are every there they will not know. But the Americans are the Samia Menisu and I am decided to try to make the defense of the German. Timpanifo nim ni awokeka impanifo nim wa ho. Bebre I don't think. Oh yeah, sure. All they say acquire say be the who America.
It's the bit which is so big. Because nia so so ye check say kire say cars Togo cars ya wo kan say me kra no. Empanifo no bebre no a omo de ya o. And then it's what media. Media, they can say, they be good America. What they are here. Some more roots life as about the good America. Oh, and now the villages, you know, yeah, border they in that any way for the bush after for the bush. By two for the bush. Yeah, there are so many villages around. Oh, it's you know, ultimately I'm still quite the trip. So, it's you know, as I know, and everyone my manager the Ghana one close to the offenders border now. And after that, and I do two cars. Okay. To two cars, I do now. Cost of being the other. So, I don't do the bull for a packet. Then, I should say, and maybe I won't pack it a train now. My train, I say, na Mr. Isaac said you crowd church and you may unim so pow. Said you watch church, you won't unim so pow. Sir, Mr. Daniel. Yeah. I see. All right. Inti dia ye no dia wo ka kire achimodan omo use sa cars ni na say mo sen be ba omo so sa na tie. Yeah, the no ya mama target. Yes, me generate revenue at the end of the year. The about it be as bigger. It's you know say me see kwan so a. Me make sure say me ye mejuma. Me dey crawl for the ye juba. What I say, it's you know say not the first who can a car in the document the and the system do. Now if I be a documents maybe when you ready there I say when the offender say the story that they say yeah by the way don't check. Oh okay. Okay. But you say car we near suspect here and once am offender say ya crime so car it can be yeah, I say can wo system one system no pay quickly na chama custom officers no a commission no for Adriano. Okay. So chama na on the cover back no more far they will reply me say be am saka no then they will copy head office say really to executive and director for offenders registration. Okay, inti Mr. Isaac ni ebe say san komo we no a very very big one drivers here wo yem potem han so be person be tie mu yi and inti ebe arrange for 101 e wo fie ha no mo se brebebe mu a why any problem yate yeah that's it pa na we too much yeah that's it be yeah ni ora Isaac tekpe e na ko twen komo no manager driver driver and vehicle licensing agency Achimoda branch manager ne kwatwetwe en komono. I have a lot on my table nti mame nyimfi ho no mu bebre na fe yentimi enko enim F in Cancer Asatec Roofing Company or see a total solution of any roofing brand ho long span roofing sheet product no who do be bre or sanding seam self lock IDT IBR sizes no from 0.3 copim 0.6 or ho standard roofing sheet no so or aluminium alusine galvanized colored and a rubber roofing sheet accessories your ridge caps your rain gutters valley gutters side stream so ho your nadwa who be bre colored nails wire nails roofing nails ni nyina ba won sabeka China Turkey and a German metal doors wooden doors and also so ba won sabi tumi aka wo de your science so twa blocks a free 4 to 6 inches won sabi tumi aka bi your supply enwea abo and afi your sign itwa horo blocks and into wo ba me pa cha won sabi tumi aka wo de kama atemodan ye wo eye edwakese na chi hwa ye ne Kia station no ene die no hwe sanso na yen factory no block factory no eno no wo Intiama Hotel Junction ye ben Ashfom Depot eya no ahye ne nso se usika nso kra na betimi abetuetua nkakra eso ane apɛ bia no nsa ebetimi aka free transport free estimate sanso na quick delivery within 4 days baby I will be at the bebrel 20 years manufacturer defect warranty obefrayin e was 0245 979311 0245 979311 F in Cancer Asatec a total solution of any roofing still or say anointing Bloom's Bookshop and Trading Enterprise and so one di books any suku ho akade de ema yen adehye no na koto asresem papa wo mo ho e pa cho preschool ho akade nyina da sanso na primary SHS junior high school
ɛna impo universities mo ho aka deɛ nyinaa woba hɔ a wɔn nsa ebetimi aka books ne deɛ wasɛm wa ɛna wo sɛ yɛwɔ ni nyinaa bi bra hɔ ne bra bɛhwɛ mepakyɛw bebree akyem ɔdan yɛne Ghana Commercial Bank no ɛna edi animhwɛ ɛwɔ ɛyɛ supermarket hɔ obɛfrɛ Madam Eva na wakoto books no wɔ hɔ sɛ wo nso abie bookshop na apɛ sɛ ɔkɔfa books no bi de begum ɛyɛ 0244 29 3632 0244 29 3632 ɛna 0203 083731 0203083731 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yagye wo soɔ yɛgu so a yɛka school ho asɛm no deɛ na Heritage Christian University College ɛna ɛfrɛ ɔsɛ me nka nkyerɛ wo sɛ business programs no ɛdɔɔso yɛwɔ options no wɔ hɔ accounting with computing, accounting, marketing, human resource management, business information technology management, and entrepreneurship and innovation, technology innovation. Yɛkyerɛ nursing wɔ hɔ, BSc nursing, BSc information technology, BSc information security, afei theology nso yɛkyerɛ ɛwɔ yɛn hɔ. Yɛ affiliated to KNUST, accredited by GTEC, ɛnti abasobɔdeɛ bi yɛde bɛma wɔ no. Ɛyɛ kron. Yɛwɔ 12 months specialized master's degree programs ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ MSc accounting and taxation, MSc accounting and finance, MSc human resource management ɛkɔ so. Professional courses no ICAC, IMGC, IHRM, yɛwɔ ICM ɛnso so ɛwɔ hɔ. Media courses yɛkyerɛ ne nyinaa bi. Entrepreneurship training and financial support for one student, one laptop. Nina ye a home prempra de empachobra. Scholarships dosun home sabekau de wasi ABC EGBC EHND diploma. Nina ye je. Uni bin so bit me apply say mature student 25 years and above. E pachon su bit me aba na wabegente tie. Oba dial star 789 star 300 hash. No ato online see your number. Uwi abe visit your website. Na wa apply wo ho www.hcuc.edu.gh na wa apply wo ho Amasaman Olympic Stadium akiri ho ena obehunu yen ye wo hostel facilities e wo ho baabi a ufiri baabi a no benya baabi ada amwasom adwene wasua de ye wo eye campus ya eno so eye very conducive for adesua ene ntia no ahye ne nso obefre director Conrad Kakraba ene ne dom e wo 0202 298399 0202298399 0547 77 7731 0547 77 7731 ɛyɛ number abɛfrɛ na yagye wo soɔ afei Frimpong Enterprise ɛnso sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ provisions na wo pa abra ne hɔ Frimpong Enterprise bɛma provisions ne nyinaa bi free mackerel. In fact, my keka mom say breakfast ho aka de lunch supper bibia wo kwa akodie nia wo de koye wo ho oba Frimpong Enterprise a wo nsa beka ebia no abie provision store opese ofa ne magum se ne be ya wo ton a obenya mfaso a me kanfo Frimpong Enterprise no na de ama wo me pacho wa Chimodan Madarina Hotel ase ho ubehunu no sanso e na oba kane GN Bank edan kase ni mu a ho nso ya beji so to ne bi ho a eye ensuo ena drinks ene eton ne ho ene nti dwumadie bi a wudie na ubehia ensuo ne drinks de asom ahoho no me kanfo Frimpong ho e de amount obefrɛ wo 0244 897525 0244897525 0206473953 0206473953 ɛyɛ numbers ya obefrɛ na Frimpong Enterprise etimi agye so ade ba ko ya pasa wo gas ya san na wo pese okɔ fele na so unibre a wo kwa kɔ fele ɛyɛ ne ha dwen pa me pa chawo Mass Energy Gas Filling Station eso oba be yisa wo how ni nyina de free ho e de ama wo nti wo de ne se o cylinder ne san wo be frɛ wo mo be ba bia wo bia be ba ho na mo ba be fa akɔ fele na mo san de wa de abrɛ wo ɛyɛ heavy wo mo gas no ɛyɛ heavy and inti elastic for long iguo cylinder ni mu a eche pa me pa chawo Max Energy Gas Filling Station say wo mo ebutu Achimodan aboabo kwantempoin so a ufiri aboabo na wo call dan owo nsa benkum so eno na di kan no ufiri odan so ba eno na eto so mienu no eya na wa hye ne nso ye wo cars wo ho a ye soa yen
friend is saying cylinder ni gumu bebia wo bia ye de beba na ye de abesom wo e ba cho e bia na wo cylinder no asa o pese o frɛ na ye be fa firifie na ye kɔ fele na ye san de bre wo a e ba cho fa number si e ye 0532 92 9189 0532 92 9189 Sanso na obe fre 0554 0 554 39 16 10 0554 39 1610 Mejiri se wunya numbers ni ye e ba cha abri bia wo cylinder ne besa no fasa yi numbers yi frɛ wo ma beji no ma ko fele no ma san de wade abrɛwo we no eye very 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 quality e pa cho ya no wa hye ne nso e de amame na wa hye ne nso so se eye maache e na wugusu a wo etie no enkomo no ne beboa Ghana e na egusu a ye ka ho asɛm e de amawo no me pa cho bebre Yera Alan akasa de afa hooliganism e course unnecessary attack e course no Yera Alan akasa e de afa ho ye independent presidential candidate Alan John Kojochematin Ningsem Eni or say I strongly condemn yesterday's attack on members of UTV's United Showbiz program, which is a blatant violation of freedom of the media and free speech, two fundamental principles enshrined in our constitution. This incident was a wanton display of arrogance of power and indiscipline, issues that have hindered our progress as a nation for far too long. Alan Ekabrofo no. Or say, me condemn me near a course so UTV hono no. Na near course so no eye emra anase afahudia media no ewo any free speech se wo kire wadwen a eno any o meyi enyinaso ade kese a ewo ye amamra 1992 constitution no emu na near esi ye no eye sabe nkrofo bi eye o madwene se tumi abedu omo ho ade nti omo kasa enwo se obi aka bi wo mo emu mra na omo pese omo de emra se omo nsem ye de omo pe omo na omo tie akonwa so ade nti de bia ye betena ase anka ye mo maba so omo kire se saa de no mkokoye na yesuban boni a oman Ghana ye pa ye ho a ye nhunu ya asene mu nyina no saa suban no a Yera Alan ne nsem a wode atu edwa eno no na National Media Commission so kire se wo mo so condemn ne call so no omo de omo ka Ghana Police Service ho na wo mo ene police no aye nhwehwemu ne besie bia no o kire se wo mo de ho amanebo de beba no so ewa ha na emrantie no ekokodi se adwuma no onim omo kwae so omo san kwaji akonwa tena so se yaba mo bi say question ne nso ya ansa na enye Ghana no we be koso ehemfa NDC for so CAC ade omo mo ti opposition enti se de omo behunu bia ye de ye moni bia omo beka ne ye papa omo beka omo nso akasa omo so kire se omo brofo ni NDC expressing profound dismay over the intrusion of facts into the studios of United Television. And then the almost so opposition to omo hunu say nya de pa omo condemn enyo omo nkwa Ghana Journalists Association omo so de omo anu atum kire say omo condemn attack no na omo call on Ghana Police Service say omo prosecute enkrofo no omo kodi enyamra nsem no edoso obi kire na dwen information ministry no so edo omo de aba asem a ye bisa yen ho ne say kasatenten etoponko ana wadwen kire a wo de ba ye de bi to aso na fe yama kwan no abam azeman ne de aba o say opposite chronom wo market no o say anytime a NPP National Council Executives ebe preach peace wo party ni mu no wo hunu ne ebe ye na ba ko apie
no aba beto bombu atum na obisa se suba wei ye de breki 8 ana azema ne dia ode aba no wie ye e no so wo chia owusu brempon domfe a wo se wo ye de an ye tai efre no tender yo yate oluma be kasa na kwamu ada ho messages ahodo aka no o de eba no na ye kenkan eno soso nkakra ede fa ho 0201944485 0554 820910 tiwi iwie pe ye fa okoso no. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay. Ekwemu ada ho no mo mepacho ba bia obi abetumi aba democracy atemdidie nim onso be kire wadwen udin ene ba bia kasa free Clement ni atimwanti mepacho yenti o no pere no bo abaso ne edimofa waye me de pa se o kasetia niti de o kokoye o mu enya de pa isi o man wo mu isi student of speech na na fi ubi kana se na se won tia tia o so fre ne kire wadwen na bu westi bi o se o ko ke kan ni ma bu ma tin kai na dem pede me kete na se media de se za de tureni buti force issue na say issue hu ye dia Clement wenchi ne bona mane no cheman ugu ye ni ma fi yate ye da se papa e ba cho udi ni be anso kasa free na staga wo ko he o mo tan ma mo siteni yenti we di be fo asem na waka no me de ka kan se me kan se am be operation na ko ta police for no ma be operation ana police for no so ka je bi o mo dia staga untumi enka nsisu dua saa obetimi aka so we bia wo tete se ebinu mo ewo bi no ba no so ba friend akura ne say ni ma kwa aso akura so ba flemi na don fo ni mo ba flemi say enti o mo men telephone na mo di juma no amwa na di juma amwa na cash mo de enti mo bi ya mo kantan so asma ba so mi de number mi so mi de o jan ni kura mi tin bi ya no ko o mo ma ka no mi ni aso no so te fe be me enti mo so mo ye no mo juma. Okay, yate da se stagger dia ono so e de ba ye no no me pa cho nso betumi de wo de aba adwenkyere bre no democracy no we no original one no enye ne ye de ma ne nkonti e de kwakọ kyere adwene no udi ni be bia kase free oboba we oni be ma taxi driver big one yenti o oboba na no fere yankopon kyera papa pa na mi kyia Georgia na mi kyia oboy Talibo income ya samre man kyere no machi oboba ya me ti anka no kre ewo mu se aban abakọ o ka se mi se anafa se yesi bi wo meka mu o mo eni je so we NDC4 eyo mo de o mo so mo do statement abetu jani say o mo opposition na mba aban mu a oboba NDC aban mu da wo se de ekọ so se pa oboba se ya de aka ekọ so ewo mampeni dada mahama na aban mu a oboba ka me begwa me dina he min phone in defend this at the time we da because said me yenipa me da busiam o ma fini ma ha ma sabe on ka me busiam for ba party me support keke but we you wait come on na identifiable papa ye data forces invisible forces ye ko ha ye ko pam we from office ye ko ye we start am like a president in the next form no ka say no we must mo to aba ma na be ye president the betterment na ho mu ni sanfa saa oboba ka ye konkodu be bia ye di so managing semu they say one kasa particular one man now the protection at them because one kasa one more ho ban no oboba ye was so the we need to aba we say aba we me bo ho ban we bia what na dia oboba metra ka to prince oboba so poster e boda ho e wo mla wata am nso ye because I'm leppie ni ho e koso wo o do bobo wo yo mo ache o mu o do wa abaya ka na wo ke wa na ka sa sem bi ni ho ye din na wo ke da after 1 week different story basis here you be get no ato ntan hu be tell some say am mo bail no mo ko o ba je ko so man Ghana areho na ku fa do be free to akọ ye be sere me nje weti din bon e say want to say ni what ya to dada ati ye be sere ka enonyam ka kra na aka na udi ko fie
fa say no nyam no fa ko ne je o man kan na to hobo ko wa na kan wasam say yenye obrebre na ye ye obrebre ba ko fa no se digidigi na eba se so man yenye ne den yate ye besre yeah that's say e ba chudi be akase free one year wanchi baba anwa pumbo ko de so adum yenti o ibrani ye bre baba mami pa enchi ankoma Honorable Kennedy Onyedapon, the incoming president. Amenchia of Tampa Mercy, or Akotia, Dungeonbo district. Over now to say, I born home. A coming qua dear, and what they are come to Dabo. The Mobium. The Mobium gra, not there another way, that's not kind of dance in our obosa, Jingrino. Dabo, not ten be a boy, and anonymous, man. Masma Macan, yes, and be a make a beam. Yeah, that's it. And why that's it, Papa, children may be on so case free. Pacho, the baby solo with a fabo. Pacho into you. And Pacho, BB reforms and I'm a bastard. Tell you, Ghana, and I say, Togo, young cow. Emom free port into a Macano boy for you hear to me headache or call Kotobi the Belgium. And at the same time, at the same time, Obi Becas will be on cookie. Shape on a de cocaine at the bano. Me, I'm a die, you shape or a bit of cocaine for Columbia. A penny for now, mine, and a link is an man, you know. And I into your home for why? Okay. No, in ya, in the deal of mine, on Uncle Boy, said. Any na ko betoye but get the black player want to make a fa bigger for penny no on no I say or people for ni ase also buta ne kwahye bi no see penny for no na then they be no hwehwe e bi no hwehwe o mu nyina no hwehwe but ono no as of people ni o ma mutu my but the first of people for ni ase a ohun saman et no dia gro no be ko na djuma na there be and the ultimate threaten is there be or ye na djuma as our friend is saying omukrampo mu din bi e different won mo technocrats but you din be akase free me pacho yinti o obo na pe de mesra no wadi mapa o ene wo fiese no na kwa ma asem so a ni anu ma MPP for mesra maka kana no ayedin obi abeta no kwanya MPP for kwa asem obi abetini akase gana ayeda because Oboba is here and Okodo, Oboba is it not to the South of China, actually, you used not to Sakuma, and then you get Usomoko, one city, and I two city, Papa, and then you get strong. And tell him, tell me, you do a program, be on more. Papa, and says a young man, don't say it. I don't know, Obi can know, says a MD Saban, and I done it, so I said, I say, hey, oh my baby. As for me, I don't have to tell me so, man, and me never. I don't want to make that. Oboba, if you are no crazy about it, oh, my answer, I'm going to something. Every time I do, said I two more that, and so now I can say I do. So said the only have walked on a several empty party at the command. If you hold it, if you can't get that, okay. Now, my name is all right, me da sibi bro yetimi for fref will be a mu adaro ma mo de be che yen ye brand we wie du mo messages am de buy ma menya quick na me run it through kakra na fe yen konkonwa dem na mpanimfo enso so emmo empire me en sorry so and it talking about Achimodan constituency no sisi ade kanema me se kanema pani kane MP eye owura William Japan kwetu na aye huhuhu oba womma oba womma isi ade ono ankasa to nanimu tuo se oba den enti se ya nipa ne be ye miensa se Dennis Obinya Jei Densa sisi ade oye our friend is saying ne hompo from example odan kwanta sisi ade oye odan kwanta assembly member but also wonko biom o kwa konwa kese ne ho eye MPD no enti Dennis Obinya Jei Densa ejinam kane MP Owura William Ejepon kwetu ono so ese wo oba ena ye nyina yinim say the game changer esusu ejinam ndi Achimodan de obi be je se bedwo
Nananom mo mpae ma yen. Otwiri amponkwame ensanie. Asase ya ensa. Abusumni asa ensa. Ensu wodu a mo twa ye ho hia mo nsanie. Nananom mo die nie. Mo motwiri na mmegitrada. Asona agona oyuko eni bretu. Adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo. Mo mra megi nsa no. Na mo nyina ye kya gidina pa. Ina na kwaku ampofo wo nsanie. Ina na ye agye wo nsanie. Na kwadwa ase bra begi nsa no.